kwa fie no me na me frɛ akwa kofie akwaje kola na aba ayi na me na watena a kire na mu se kola ne ni asisa na me busa na se wanyam na busa na se pa one me kunu panyini ba he Ebenezer na nyesi me ba to wo what say me say akula e wosirem ne maame ne papa nyina mote sirem na me free ha ko sirem ade na ba me ne wate do ba ete ni me kunu panyini ba woni ne na ti dan ba ko just dan ba ko woni ne da sorry ana oda ne dem me ete fie ba ko me ne kola ete fie ba ko okay ne mo se kola ra nyim ame kusa na wo se me kunu panyini ne ba ana on na nyitin ene wa me de kola de ma me kunu panyini se on fa no enhye no se wo wi a on fa ne ma me ame fa ne ko sirin ko ma wo papa se wo be ne yira na wa dire chia ko sirin na mo mama me mu no mutimi ya sa wo kunu panyini eba ene wo wuni aketo aba ada anyim ena wo ka kire ne se wo pa na wo ko sirim ko ya na mamre sirim mamre mutimi ware no sa ho sa de obetma aware no ma ya hefo dagati ohun yo to aso e de be no ma no wo ye na me twen se me kunu panyi no e de kwara na abrem se me ba ni me mfa no nkosiri ma twen an afa na ma me ni baba so na wasana nyimbiem mami eno enti ena adwada o wani baba ho so wo he wo de ne kokoma ade na onyem ye no amana ntena wo nchen na wanhwe no ankosi so obawu awie na ade ne ma de oso de onyem no na ade ne ma nso nkohwe no so ne na so okofa ne bi aka ho okofa de aka ho de ofa ya o de fa nyinze na obi nyima se oba nyima se wotuma de ama de wonye se no na wa hwe no se wo wi a sambia wo ha se we ware no mbeka na wa ware no se won ware no so a obeje wo ba ana se sa de o ana de ha de yenye ne se sa to bi fa oba no ne nyinse ya frɛ na afra be ma no ma ne babaji nyinse no na wo pa se wo pe na de ba ma na fine na so dudu na no wotena ma me kɔ ncha na be ma na hye no aba ka o ma hwɛ na ko si obawu owo no be ne ho ade na obetwa ni ti ade no ayi ne ho ade de ne kɔ sana de se yetumi se sana ndi binu ho a mo mpene sana mo beji akɔ ne fi ahye enti owo ye no nyina no o be ma Ebenezer ne ho o ne ho okay eto aso e na e de o ne ho ente oni be ba ko na wo ye no wasana wo bi na ye mienu na me se se za de meja sa abeye ayi ama na me ka nkire ne kunu papa ne se fa kura na mame na me fa nko fie ma ne papa oba na wa ko fie ade na aba sa de na me kan ye na mo afa ne bapanyini no wana wo fese no adwane abatechime na me se na se wanfa kola na nka ho a me de no nko anko ne papa be bisuma se mo se me ba na wo mienu na ba ko ne wan me kan se de me mpene ba ko no me nja nko na be di akiri ba atechime abefa kola no ko ade be china be kosire no na ne kunu ma me kan se on de machinko se wodi na chiko a na wan bonati sa de na ye ba ye monotem enya nde san aye ba ye monotem enna ma me ne se sa penasi mutini to ba yire no esu oto a owe to ba yire ko boniti atofu aman ana ko ma twan sa de no kora na yetendi me to ma na modidi ma tense me kire me husunto me se me de kwala na ko fie me kire me hododo me chuma na modidi sa bre nyina na ote he na ote ne kunu fie ne kunu ben miensan fie miensan ne ba ne Ebenezer ote ne fie on te me fie bi sa de na me de ma amu no ma fa na ma bi on te me chen bi se ne ade no de wanya akotra ho a da bia one ne da sore ne de on be da sa de na bro asa mo de mbre me se wo ba ni je ne ko ye be ba fie ne papa ho ade na ba nti se no na just one na wo mienu e na Ebenezer na fa panyini ne di na dwane ana asa sei
Ono Ebenezer wo mienu. Na chire no. Wosanyi se ye na mo se nya Ebenezer. Aye Ebenezer ne ne panyini. Oh, mame, di asem ni. Oh, asana na meka ne sana. Na etie se de atie na asesa na meka na na. Minim pa na chese asem na menti ase. Yes, sana. Asem ti ase sa o. Sana sametie. Twaso. Ebenezer ne maame panyini ba. Na Ebenezer maame so afren se won be boa na adum. Oh, fie. Ebenezer me amiesa fie no. Ebenezer hona obae. Obesua obeboa na adum no. Mensa ne ye wuwu kunu. Me kunu panyini. Ukunu panyini se ukunu awa no no nua panyini no no. Ana abusua bisere mentia se ni sasa na bia na wote ase dia fine but ye hwa de. Ana mensa ne ba ne Ebenezer. Inti infanse Ebenezer ya wo ba. Aye ya me ba. Ana wesu ya wo ba. Inti aniafo mienu no madi mo jafra wu mienu. Me boa. Omadi ka ba ko. Oma wo ba de no sa wu ba ko. Me boa nya mienu. Ana oni Ebenezer ba ne ba ko pe. Ba mienu. Oni Ebenezer wo mienu. Inti aniafo no mienu me ba to bo mpesa meti ase na tiefo ti ase. Ana Ebenezer ne wu mienu na Ebenezer fa ba panyini no odi ni dwane ko tachiman. Aha sa face na mbese me de ni ko fie no. Na wo fa no akona ne ba atetiman. Entem wodi kona ne ba atetiman mbese ma ba bi abeje kona na akos fie akokura se me de na ne ma me nyina ekosire. Ena ne kunu ma me ne kan kire se on di machi nko. Enso on di machi nko. Na wote wono. Akire na wasana nyisim sa nyisie we na mo se Ebenezer ne ne panyini. Na nyisim. Abakuma sambe na area imiti. Na wasanyi mbi onyem ye ne Ebenezer no. Ni nua pani Ebenezer no na wo mienu. Ni nua pani na asanyem no. Hey! How? Dagati for her mimi sa se esanete. Endisa. Enti bibo. Efie wona wo no a. Okunu panyini no o mampene ama wamfa na anko ne Ebenezer nua panyini. Anani ni aketua ne ne panyini ne nua panyini nso be fa no eno no nso ne nawo tizakwa na esi ni naso no sese nkra na eza mienza wo ye mienza mame ansa kwa na meba oso meba mame enko madam kasa kakra what to say me de me ho ye pa wo mo na muza wo nye fa ba ne masati ya no nkita no na mitimi ne wonkasa yi de na yawo aba ne sai na woni na woni nse Ebenezer o ye wo maami ne kunuba na wonim no obi anu ne dia wo sidi ne nse keke aba so me sai ne dia wo esi kaka ne ewu twazo na me wo medan ko ono so wo medan ko na medan so light ni wo o dem light ni ho na aya na Ebenezer ewura ho na light ni ho wo ye de ewura ho light ni den ni mo ye de da ho aya wo wura medan me se wa mo light ni ho wo ye den tena ho mine light so inti wo ye den na otena den ni me do light ni ho na medan sumnisa chese wo ni torch yo to aso e nam de no no abesa bisa wasem let no na me de sumisa na Ebenezer aya na owura ho dem bia na owura ho be den na oba mo ho oba den what did they say akos awura de wo san kwara me ene na me di udwuma baba wo rada ni mo be den ma me ako no owura mo wo wura wo mu da bi na owura ho na me say wo ha yi na obi bie punu no wura ha me bi san say wo be ye den eti owura ho be ye den wo ya wo bi san de ma na nye nka ma no mpajo me ba mukunu Ebenezer ye okunu ona me na ono wumbi hey no nya ne wo mienu asem na meken wo ma me si wo ne wo na na etie ansa na wo ne Ebenezer ekonyem da bi Ebenezer on me na ono na wumbi no first
Hey, why are you what dear my bushia? Until now, no, mammy, tia no, ne Beneza Yokunu. Adentia, a banner say. Obian will better be a man or harder. Oh, mean, can be man. And Cabimano, until we are mammy in Como. Oh, no, mammy, and net, no matter what him. Oh, Ajina, no way, mamma. Ajina can't collect. I know where he found Pacho. What did Okay, I quite Yeji home. Okay. Into whom I may be foul free stream no do by Ajina, me boy. What are you doing? Now, why? Teaching my engineer, Coyade. Eh, Senapa, no, fruit to our tea. I want to alert you because social media for me. I want to teach my other way. I try to teach me now will call Kintampo. Yeji, a man from Quaso. Bien. Young way. Me say, oh, mammy, be found, and so I said, well, mouth free, catch my quay, Jesus say. Oh, mammy, be found one, what they will a free slim buy, and now no mammy in a tea and only beneath on a net. And yeah, then I knew me, what I said no. No minute Ebenezer and me. Yeah, then I knew Ebenezer and me. Oh, mammy do free slim buy or do Ebenezer as a wine, and now do bet none in chain. Or them bet none in China, me. Into ya then only me, no. Eh, then dear some Ebenezer catch a wa, and man when you mubano decline. No, so. Or so pel. Nana names so mammy, a kunu, a banano. Yeah? Now ni mana now nim. Yan kwanta nam ne ber na ye adwuma, mami. Now ni mana now nim. Na ebusen ya yen sao. Minka obusu ma say me say my question is now nim say wo papa. O ma mi kunu. Ne ba ni Ebenezer ai there be now nim. Now nim. Sa. Tina nim say Ebenezer ye hwan. Okay, into one and a wool back when I knew say we have who say, I am mammy kunu penny banano, a bushiamu. Fine, most to me, and sir. I don't know to course was I know what second one. The gatti nibia, na yes, sir. Mamma sana te obia, na yes, sir. Sanica, what dear, but sir. When you know our pempens way, I was so before better now won't change. Dear didn't kind by so castle, who shall quite so than Bebro. And I'm a boy. Eh, Tikan is so sound would your toss me. In Corbay and what the uncle did cost the man of Kayama Menua, yes, sir. Eh, Eke, into the Ebenezer then cried, oh, dear Mammy Montumu. Ebenezer, in your opinion as well. Name them is a light in I want so light in your eye. One baby, I like to want to mamma. What's it then? And American. It's in your Ebenezer, the end and not light in you. Where the end light in you. Ebenezer, in your opinion. Name them. It never will fear back. Not let no, but I made them with the light no. Not them be old or Fisher Ebenezer. Then be old. Naming say, and Ebenezer saying on no. Mebo. Or Rawa, no Fisher Ebenezer. I say Ebenezer, I will remember them. 18, wouldn't the difference between Ebenezer? Would you want to in a Bama Kwanzo? Wouldn't the Cassian get to a realm once a kite? When Ebenezer dear? Uncle, wouldn't wait. Didn't na woni Ebenezer nuanon so die. Me per reasonable, me per so ka bibie mu odubia meti ase. Fisa say woni light, na Ebenezer wante, Ebenezer okasa wonte. Oni apa ni ne kasa wonte. Beba bia wo ba bia ope, obeba bi po ope nufo, obu on mo ope fenfam. Enti difference bia mem. Emma. What happened there? Anyway, can be. Enti first day na nipa no ne wo yes an Ebenezer bra no ne wo yes an. So bad dem na kane ani ho.
and on no die. On no what I can say. One so touches one say Ebenezer, one way. Miss a minute like. Okay. Into wood that one or buy no be die. One cafe, one casacra. Don't you say? What? Also one casa. Ame. We just want to condemn this act. Until a major Josan. Bisobia, and say doom light to the anya. Nanka bema be asked one about to go home. Well, we are so do no, I did be no. Because can you know? Eti chiramen some property or kaye, or Rahona Bob Brebe, me person who you see. Cheche me monamentias and I mean call mamma. Ako, Casame. I didn't hear more than come on, mana. Take church and me would you see? Nothing, you would you? To one cassa by an say, or then it's about 9 hours by one cassa. No, so we Ebenezer. Because I know, say. No, so we Ebenezer. Sir, we are no say Ebenezer, Maba. Huh? Mamma, who met you? David, be mammy in the soccer. Can you anyone to ride them one was Ako? Ebenezer, Maba. The Maba. Huh? I didn't acquire so good at them one. Not like to know. To ride them one away no cancer, Ebenezer, wa. I know one casson. Yes, I know. Hello, say, Ako. Casame, then they see yes. Our first day, no, Bema, no, yes, Anna. Now, few say Ebenezer, then they see. Our problem be Anna, Mama. Our problem be our dream, how Anna. So, yeah, Nijay, Papa. Ah, Nipa, not doing your papa say. Go with your papa, my cousin, I want to know what is I want to make us. Casame, what's that? Junior, they are not going to be. But said, okay, only chewing crime with the chain with you. Eti mammy, me say, Dana Dicana, Bemanura, one and now, if say Ebenezer, no. Dear, no catch you. Oh, sorry. Ufrenyame and Alqa, sorry. Okodia, sorry. Pentecost. Oko edi be saying. Oko ya chakakra. And you buy na unim to a Pentecost. Because if you can't say who you are, any come from maybe or again the it can refresh you. Then na unim Pentecost. Am I a small? Concron. What's the Concron? Concron. Yeah? Concron. What's the matter there? Concron. Aye, Raddy. Am I a small? Abigail. Ha. Mami quotation back because Pentecost day. Me papa elder me kunti me person be ku Pentecost anima and now will be by and no so ko Roma wa nya problem bi a woko afa ne ho adi. Ba kwa no so kwa sorry ben. Dey Na no ya ne ho be ka mo. So presby. Presby. Yensem bebre pacho Pentecost day. Yasu no gya ne be si ye. Mami quotation back. Me too. And you want to quotation away. Ebenezer chapter 5, verses number 3. Ba unamuna maba. What names are quotation? Enfino. Mami quotation back. Mr. Amunye di na maintain no mo nkasakese. Yes, quotation. Oh yeah, free Genesis, Exodus, and ahe Leviticus. Oba be na ni di o Bible mu. Ah? What's your cause? Ha.
evangelist na him ade aye de enti na ma obi tumi 55 Ebenezer din fa ho ko there be nani da ho ah nani da ho boy no mitumi se boy no se ne pe na yes say me ho conversation of course e bi oba aye no mama oba dada me se bi o ye Ebenezer anu ti na ma me ja me hu ma no ba don ka hwe na se wonim ne awo ye wo ma me ya be na me kan nti kire me mu wa ka den so oba na o se unidi no se o ye Ebenezer na san insata na menye fa menye wi na Ebenezer senye onu ni minim se sa o kan sa nya onu mi se nya onu ebe ye azekin nipa kono no dan predo do say se be de ne hu akoda e kura ne papa because Ebenezer be fa bi Isaac so be fa bi Isaac be o say me Ebenezer na ba so say we dey na me an ma ba no enti which is which sa be ma na aka no dan predo do say ansa wo nyima akoda we no dem ya ura ho na mi say Ebenezer enti ura ni nyina so ura ho wa bre so wa Mary ada anajo nko a enti ura ho a na wa ba say Ebenezer no woni nada untu kan predo do ne nda ne Ebenezer na mu nso sa ta mu ama unchen da Ebenezer nti ono ba na Isaac aba me oba no me se we na Ebenezer se nya onu me ti me hu se Ebenezer na Isaac we na Ebenezer se nya onu na Ebenezer se ye hwan ya o se nya onu no me se nya onu ya Isaac anti we predict and we ni bi na ye that's so sanya o de ya ne Isaac that's so said edem no da ho a be ma wura ho o ba so mo ni oba bi o mo ni din o wura ho ano no na dika Ebenezer o se enti onyim ye na Ebenezer se da bi nyame na Ebenezer no o ye de no hunu se enya ono Ebenezer mi cheso no ne ka so nya ono a na ye na Ebenezer hu se be ma foforo nso faw ana mama Ebenezer no mo bisa no ne team pop ben panti no se nya ono ne na nyima koda we Ebenezer ne se ayi Saturn na mbe yo kosire ai bai okay na Ebenezer kire se o kosire no bai ono no ndada na ni se na we ni kire se ayi Saturn no o kosire no bai nti wo hu se abzidi awuram nti ano hu sai Isaac awura ho Isaac awura de dano nti wo be pie ya na wa so light na wo sa ya Isaac nti san de fede nti wonti menka nti wanka nti awa temne nyina tem na o frisire no bai nyina wona Ebenezer ndai ya Isaac nti Isaac no say ye de di kan no owura mu e no pie nti wo so light no hu na tiko ana so hu na nim say yo no because the asam no samama ade apa de ye nyina na ye bebre agu fi say yen kan hu say akoda abam akoda no wo ba mu na say se ehunu ne papa nti sa akoda nti mi nka no kre na ye adin say wana mbere no se kola ne de Isaac ba Isaac na je atum waje atum sai ya de ba wonna nyesin waje atum Silas wana ngunya na mama Isaac na Ebenezer na hwan na menim se na de we no eye adwuma mponi a enti no mama wo se owura dem wono a o ka se Ebenezer no de wa hunu meboa enti Isaac ne wo da mpredo do sei debia no oba na debia ende no oba send afia no Ebenezer mama onna se on be bo na ejuma ndo wo bo na ejuma o ya onko no dem face Ebenezer mitie mama didn't na mobile because there may be sunny be an idea no worker Ana beti makabi here. It can be sunny can be Okay.
mo fa se de asamesi ye no akiri de na wonyi se no nenka mo pam no abre mi system se won ye de won je no won hwe ni se ne ma ne wo no so won dia se o se sate na won wo ye kwa mpa odi kan wo fe se tu no me se me fa ma fa nko fie nko ma wo papa ma fa na ma ye de ma ko fa mo yire ma fa na ma me na fe na wasa tena wo fie anyi se a wo de bra mi so me ntia se ndie fa no ko hwe no o wia na se on so tia se on fa ne nko sister no sate no bra de wu anyi mu ye ni sisi ya no sate na so no firi ho wo firi wo bia ni ba bia wo anti mu hunu asem na chi no na be ma Isaac kro na dwane John wa firi ho kro na woni ho ni ayi nukunu papa ne kire se chebon ko se mi sister en fa no yi ne ba no hwehwe saa de wu sie na fa nkoma no na mi sister so anti ase na ho wajiko komatifo ho komatifo se de o kana nya ne kwan so aye se o he kora no mana wo na se won tigi fe mana wo kora dipa no no fa ne ba ona de ne ba e na sa be di bo no ho no ona se o di kora no hwehwe no wade ama no ono so won penance na mo ye de komatifo kan sa no wan jentum na mo sa ba fie o sa jiko himfi kora the same thing o mo kan o se won tia se won hwe no Mr. Nene engine no hero. Mr. Zampini, and they were pumming. I buy if you need Kurama and Koda a team. I said, Mr. Kuhunu, a coffin by. So I tell us our home, Mr. Open after and Kora, my dad, Koran, no mamma, and Con mamma ho. Or friend Koran con ho. And to send up in a yedman, yes, and I'm in a yedman, I'm a friend. Are you okay? And can I do it? Okay, dear, I didn't know or by worry. Say, what about what Kora? I didn't know, me, I don't buy Untimin Gono, and that's a woman Untimin Casa. Or Fro Cross or Casa uncle. I didn't know my Fro and now uncle. And there about that. Hey, who is it here anyway, Yana? Ana wo no maame o muni djuma bia di nti no ma wa asam no da osuo no ye bisa wasam a won kasa ewraba wonim kasa ye bisa wasam eya no ne enko anim eno jollof kaka mi di o mama kasa sama ni nyina atwem me se di nti na na maame frɛ wa na won fa nye bibia na ka wakoma so frɛ wa memfa ai akosu aja se mo da na se o zero no kasa na mama hono na mama be din bona na sisi se mo pe na yuna se na yuna so nti se na de nti na mo bai se de nti aye ba ne se o no kora no mo pa no firifie ni ne ma so mo asesa ko ku kwanta na so ama ne ma o he ni na se nti mo ne bibia mo fa no ba je no ko du kwanta na so no so ase Mr. so ke se anan so no wa boka etese no ka no etese ko hian kora ne ma Ebeneza no so apam no. Ebeneza no so apam no. Ebeneza anka wo ke ba do. Ache won bi ba. Se wo na papa wo apam no. Mo na apam no. Mo na apam. Na wo friends e wo kunu panyine no wo wai. Honest, ono na me kan, ono na bra na kan se, ono na pound. Ono na pam akola na firi no fie. Tese da na mpese e bo am. E bo na pese e bo am se. No no ma na ato achun. Ana kola mi no ma sesa ana me ka me bon o ya mi hwe no nti yin se we wo na hwe mi hwe ni nyina stylish hwe friends e me ma no papa no na ye hwe se ye misa no de asi ankasa because mi ankasa no ma ya confused ogusu ebusu ahoma no ho ye ntwa sim na sisi a ye beba no na wetimi aye maka che se eneyi no so be ma wo dem watia emu a wono mo wia e wo fom kafra enta frɛ nom ne ade no won ma no edroba akopɛ enekum wonom enie last show Bonagro Limited and what the aba se no obi a wa wo fufro ye bad time crowd fufra wotimi di bi egugugu dem enie wonya 1 liter bottle of water na we ye powder fagum wo so no a fra wi a na wa miemi ameba ade ba ko ne se tefre sonkonsu atia ene eye emwa sakasaka emwa na omo ne nam kitchen cupboard mo di aduane siwa na obekọ ade ya se kom de na waduane esiwo beba na tefre tare ho udi mu na enyeye da bi uhwe egusu enyeye o ma ko ma so da bi opem na adi okay enti
fala so e bi gu nsuom na mi egu dem wo kwantana so ne enchenche mpanim so nkonsuo ye fo mo ayi wedding star and so nkonsuo omo wi fom eni omba mo atu fom nyina nkonya afo nyina yo entifa gugum na ko mo nyina kunkum won Mr. Obabiana bia no wo benya la show ne bi ato fra Bonago Limited was 0245 patofo cheme 0246 519012 na enso eje wo de hello kunu pa you say yes good morning I didn't even tell me only training. Yes, sir. Mensa. Hello? Hello? Mensa, now what to say? Yamiadumo, now here. Ah, Yamaya pa. What are ma? A year, a year, one cassa wunia, ne. What do you know they say? Tiana, aha. Satiana, post. And I want them to come over boy, say. Oh, mamma, you Ebenezer, Isaac. Ebenezer, na wumi nu. Isaac nso ane na wo ba ko se mo pama kwada no afriti ade na ekobasa what can say pama enyi lokore I believe I am ba na Isaac de enyi me ba aye me yiri ne se sapanyi ne ba Isaac no na Isaac no so aga oban ma mekuma ne ma mekuma de menim ayi menim se oban ma mekuma wo se one ba ya no ni kuma yire wo bibisa aye ni o na kina o maka say ayi ba ya nan yin na be so wo kuntum na efe na kan chen say na ba ni say ayu na be da fi ho ba o ba na wo say ba yi wo ko sin ba na me no won hia da na ye de na wonye me no wo kansa ho na me yire ko sande ko to me ni kuma yire se tie nan no busa na wo say ona Isaac na nyeme yes so wo say ba ne ba de enyim sa no a woni obi nyim sa no a enya de ultimate na fi ho asa nsuo amaye say no anu abene man na yesa ndi biem na misumanya yi we sim na meko na fa me bra kan chen say mbra de ba ne ye ni ye no no ultimate na fi esa no abene man ye ni ndi on pe ba bi tina onye ba bi tina ja owu ya na san kan bi o ho a ne kai ka na kan afa ho wa na misum kan sa na me de ko sim me ko sim ya na ba yam stila setene na san de ba no ba fi ho se o matana wa na me ba panyine na yi mbaba ya ba yi se na se de mo se akiri na se ya wa san de ba ya no de bia wo san de no ba fi se o matani na wo se se ya ni wo pe se ku mi ni aba ni me ni aba ma na na mo slim na mi ni hobi na mi ni habi wa na mo ya se won sa ne niama won gine niama no nko ba bia okofa anyi se no wa na wen se de on onko ne se tina so aya na ofa niama no abadam ho ne mba no so fa niama na ya se adan o se de mo kan se adan to kwa na o ma aya den mo to mo dia sam no ko committee forward gina wa na ekwa gina no mo se mo dia sam no an san twa mi a me woslim no me se me bra panyin mi ne say ye nyina ya papa no na ye say ai me dia asam na ja wo dam ko ye na ye say wo san se wo dia asam no twen me na wo dia twen me ba me kan dia asam no say ma chi na akwa wi ai say ga mo ja na me mbra ansa ya kan asam na dia na bibi wo ha me ka say me de kwa na me hu na ye say mo dia akwa wi na mo san say mo san de twen me ba ye den na me kan sa akiro mo na mo ya say nti me ko wi Isaac no en fa ba ya no man na me say me ntimi ya sa ade no se Isaac no nya me na awo no ba ya so nya me bara no wo bande kwa na wutimi kwa fa ba ma no ejampa cha mama mi sa bibi se ebra mo ka so fa nyinse ne nko ba bia wode kuro no na Ebeneza man mi enu no wai na mo de wa omo wa me sister ho omo wa sister on ba cha o Ebeneza sister o nya me sister ho Ebeneza de nkwada na komo no ni nuaba o ne nuaba na ba fa o mo koye ana sa amra ba ya no fa ye funi sa no na ne nuaba na fa kwa no koye na ba che Ebeneza wakoye obai hu amamre e wosire mu ana so da bi ne ko ye mamre de kora na se ka ye nkom nuaba o ye hu mamre o da afi na o ma ye na ka pese be di akira ye ba ye ne ba koye
mo tete na sa say no dia tiene say wo fie opote ana asem yi kokosie na woni Isaac akasa manaje atum sa akoda ye ne ba Isaac de mo fe ne phone so na je ke say ai no kore na phone so na aba na ko anye se nde o ka say enye wono ne a na oboa Isaac ni mo aje atum afa ne phone so enye me na on na je say na akasa ai mo fe ne phone so me na aje atum say no kore nye say nde o ka say wodi ne ho aka no ya ka say wanyima won tin kan say enye wono a Isaac no way Isaac de me ka say afiri sa asam no siye ni nyina me ka say ni hu Isaac a me boa ni ba fa mu na wa ha akura afia ye ni papa ye na ni papa na ni ba fa mu na wa ha na me ka say ni kan say Isaac say ni mba bia wa me boa okay eja de me nim wo dagati mpanyimfo a mu wo ye kura mu ha ne say mo man wonum boade pa wonum fere ya de matete wonum yie mesraw ebe yi a enka Ebenezer ani Isaac nyina ye hia wonum wa ha ensenka e ba kumienu bi na fe ye nyanhya wonza na kosi nkonwa ofie ma ye me pa je ba bia wo kan abi ndan kwa ya aya me mba no kwa no oni ha watu kwa me ni ba bia wo me fe le kwa ya nko na ye se Isaac so ya obi ba no ami kuma na mawa no no ka se me ko bi Isaac mana hina me ko nya na me ko bi ama no sa na mo ka se me bi Isaac me fa ba ya no ma no na me se ni timi ya sa de no mba che madam o kan se me ko bi Isaac mawa me ko fa na me ko bi Isaac no ma mpa cho bibi ni ne kan ne nka se o bibi bisa opanyini wo se asami me me kuma dia na opeso bisa no ba kwa ne ma no Mose Ebenezer ayi Isaac enya ne ba osa Isaac say ne ba osa ne ba enya ne ba anya ne ba na say enya ne ba enti wo pa ni kura ofia wodi bwane a wana say wodi bwane na wodwane ya wana say wo chi no say wo chi ayi abai fie wora na wa hwe ba ni na yede enti ka kire no yo mianza ti dia wo kan enso aben ai wo si wonim ba bia ben zani ai adiki wa oboa na aben woni ai zikata fum so da bia min se wo fra mo na mo kasa me fra aziki mamla amila aziki kasa wonim ba bia wo pa sa okay na bu fi se min ba bia wa wo da pe na chi no mame o chi no mame na o se min ba bia wa yo pe bia fa ya me mpa chow mpa chow mam bisa nka me say ajay ba chow se awu fi ho na ai akosi wo a wonye se oh ba de me kan se ya bin da yire na ya ni yire ade da yire wonu se o tene fi ho achi no won pe ba bia mana ntena na wo ko se o fa ne nyama nko o ko hefa na won ko tena asa bia ba wo se me se ade ntina won pe ba bia fa na mana nte asa ne ko fie ba no se won fa ne nyama nko hefa na wo se won ko tena no mra sa no kwansa na so oba nyima wo jina we wo wagire na ba no ko fa akobo azia sebe ba sebe kafuro akobo jaman kra no a wo jina we se ajam pawacho wona wona ka ba na betman ndim na pawacho timitina aba no boja man yenye mamre ho yenye mamre yenye asara ba no be man tena na se wo pen kra se wo ye mamre no wo pe kai wa dia ko ma ba bi o fa no ye mamre na mama ni ye mami ho na me fa no me pawacho enye me nkuma ye wona din ba ya no ba yo na me ba no kwenye nse no onye se me pawacho mo kan ni je Ebenezer me mo me kan se mo dia san we busa me ntini ya no se se enye me na ko fa ba ya no Ebenezer na ko fa no o se Ebenezer de ya no man me pawacho sana mo busa me ya sana mo ye na sa ma me Mr. Mensa aja me pa chao o se Ebenezer yere no meboa ana bi ajiri a ayi me ba yere enye me na kwenye nse no na mo busa sa me we mu busa mi me kan se me pese mo kan fa me pawacho nya botre ma me no nkasa me se o se Ebenezer man me busa na ase wo to se ye me pa chao enti na me bisa wa asem nya botre ma me o se Ebenezer yere no me pawacho ani o na udi na mi kwaye no wadi ansa na bese ko fon ni papa ho setin na ho ana ofa ba setin na den ni ya ba o se setin na akobo adwama na Ebenezer na nete no aye ne ho ade no aye ne ho ade ne ko aye ne ho ade de senga wonu sonko
no ya no wa dia ade ti na so akọba adwaman ene ene ti ese no so adwaman mo ya mu a no wa fa yana ho dia se me fa no kwa papa ho na me fa no kwa no wa pa Ankola na wọ́n ṣe me fa no kwa ma no Ankola na abaya ne ba eba ho beba adwaman owo wo mo no Ankola na ye hia Ankola no mate Ankola na akoma se unia ma no ye chiri kokwa ye di na ba de owo ba ne de ompie mfirifie ho na Ankola na de enka ho oh ya ka se man ka se enka ho Edanasa nyakopo ya no ma fiada wo de fa nkoda no bra ekwani a ebefa so ebenya Ebeneza papa mfa na ama bone de ne beba senso Isaac nso a na so so wadi sa bone we wadwane akoda no na nadwiri mu ha senso waseda no no nso so okotra da bia kane anim no obeba befa no nso a eye wo de fa nkoda no bra na ho nsenka bia obi ayen kama ne free ho why mate medase wo medase ha madam aminka wasempa ne tie wote wo nyare wadwene mu da ho pa na se wo bekoso ayesa wo maami nkofa o metera ne nchen na won ne won tera na wakwa wo mienu wasa ahwe nyankopɔ anim se na kane ani ho ɛna na obae na mfi se Ebeneza ɛna mne ne dae dia sa na wo kana ha shawu ye wote de meka no enyo bia na ye 1 2 say na minim ye okay ni bia ni we no kre wote ma me na no frɛ edu ba bia de what's it saying ada what's it say hello what's it there in pacho me say titi a waka say minute rate me phone so the club ha ne jare na ntimbe se me ko ho na take etungu na me fa ma na wata kime no na me ba wo mama ne de ayu seti na sieni ne hu kwa ya de ba fa so na ade ba ko ho me yiri kuma so entia po ama ne bra no me kan say me fa ayu mo ne ba no mesem no mo ne kwa ne say fiada no mo ma na ma me hu ya wona me kan se de so no se yare fo pa nti gize me hu ono ho ayansa ko adu ta adam na kwen wo ma meba kwen nim so a minim kwen ma fa so a na ya dan me dia yare fo na me de obi ma mu de ko na mem na de ba ko na ko na ka me ma no ade na me na no ya dan ade aba pa wan kasa no be se de hu wan kasa se woni agya no na de wo ho no me ne waka eye simple ya se me ma na me ke se so yare fo pa na so na me wi yare fo so da ho mo wata chi en ka metima mekasa nyimre mo ye ne ka me ko twa na ne ya de no me ko twa yare fo na nim say afo na ni producer kasa ya ka chenze fia da obeba na oh me ka say me ba na se na me ke me say no wa yare fo so mo say ka me fa no mre sirim ni timo wonde na manya ka no chi no ni timi nkire si da ba wo de ya fa fia da no to nche da ba na wo beba na wo beba fa fia da no to nche ma me da ba na wo beba oh asa me kan me say me na kwata fo say me fa o manya ba no ya de e fa me na komo fa bibin ya no ni timo hu dan ma du ho dia be du na makwa ba dia be du na me nya ko de na ba o de dem ya de be me chen ya ti de fia de be frare se wo kwa na wa nkwa why nda du ho na no ko ande ti bia ma frɛ mo jo number no ko ande ya de be si bia no dia me ma kwanta fo ba kan bia ma frɛ mo no nkonta fo sa akwadwe ho wo se ato wo se hello me say efiada no ya be fra wa hwe na emom ya de enyan fiada na ayepe ti ya be no kwa na abese kwa me dama ko sinema fra mu abo ama na ese si na ho adu se na menya ko so a naba te oba aje o say bisi bisi ba so ache o pe konya ko si ache so oba ya wara ni aba ya wara na wona obeda ke yeso obeda o sister bi ho wo ho no ananya wa oba e wo krono anahin na out na eja na me wo ho na no ba okay ba wona african tambo ba yi ayina case na case
Ade akodaya e chese I don't really ma nya odesa dagate for ya tsa na dagate for mo tsa Ebenezer na mbetia ba wa ma Ebenezer nua so ne nada eno so mo tsa dagate for mpanyi for hwe mo nti enyi ntum say amamrem de etimi ye ne sa da bi ya de bone no ma ye no nkoda na de bone nti ense ka na kure ana meboa won say first one na okawo waran no de na anya wakwa na me de make but second one ya wono ani ni awansa eno kranje koso de ko enfie mode ne ko enfie kurumu a dagate mpanifo ani no na nya dagate na kurumu dagate mpanifo omo opanifo no ho me say de wo tisia na ba bia mo ko kasa no ni ya mo kran po kasa no mo nka omo kana kora me jira so kwara no wo na wa yede o ba yire na wa nyi sen una ese wo hwe na wa na se ba ye kwen huntum kura be ma fufuro na enyi sen na wa yede wa join no una ese wo hwe na ko eji ko ma no aja de ya mani ko si fiada na ye o de meni mara meni o ma kan me ka nyi ma na mi si aka na o boy kura nka sen ga me de meni mara ma men kwa homa no so na menye enkran vote attack de ma menye wadwen kire kakra bi wo nkomo na menhwa de 0322 afie no me na me fere akwa kofie akwaje yekola na aba ayi na me na watena a kire na mu se kora ne niasa na me busa na se wanyam na busa da wo se pa one me kunu panyini ba he Ebenezer na nyesi me ba to wo what say me say akula e wosirem ne maame ne papa nyina muti sirem na me free ha ko sirem adna ba mene wate doba ate ni me kunu panyini ba wona na ti dan ba ko just dan ba ko ne ne da sorry ana oda ne dem me eti fie ba ko mene kola eti fie ba ko okay ne mo se kola ra anyim ame busa na wo se me kunu panyini ne ba ana on na nyitin and why me de kola de ma me kunu panyini se on fa no enhye no se wo wi a on fa ne ma me me fa ne ko sirin ko ma wo papa se wo pe ne yira na wa dire chia ko sirin na mo mama me mu no mutimi ya sa wo kunu panyini eba ene wo nu aketwa ba ada anyim ena wo ka kire ne se wo pa no ko sirin ko ya na mama sirin mama me mutimi ware no sa ho sorry, obetma ware no. Where are you for? Dagati on. You, to us way. And the bit no man. Oh, yeah. Now me chance say, me couldn't pay no where the Corana Bram say, me banning me fan and question. My child, one fan and man. Many baba saw I know I said I'm being. Mammy. No, and I do a wani baba ho so wo hen wo de ne kokoma ada na onye me ye no ama na ntena wo nchen na wan hwe no wan kosi so ba wawi na ade ne ye nti ye ho ye wo hasaram nim se won so wo ho eye me ma wakwa ba ha ye nsura 104.5 jumedie na as usual ya to di obra na waje so se eno ne de wan kasa wayere wo ho na wababa na fom enti edu se ya na me ya wadwene me ya wakoma me ya wo susu ye ne wadwe nkire ne santi no ejemu ahodo ni nyina mu mechiachia mu adraba fo amabie mu na passenger fo etie mechia mu amuwo mu soto ahodo anu na musuma bie mu kwankwani asefo fitafo nyina mechiachia mu kejetie Dubai mamema ema ne mema mu odwa mu nyina ha na mema juma ni amoye bia nyakopo hia so ema mu na yentomo ne ema ne nyina ema ne nsa sabre instraba ne wisdom one mother romanti na wote menka me ma Facebook arefo no akwa ba chairman nso obi so odo Facebook anu abo insura 104.5 ya da mu live wo honomu me ma aye class captain school prefect wabiem
your true talkatives obia nye na adwuma Mr. ya menye kom wo so ho ye interactive ebusua eti won so fa ho ehyem bi na ye ma no enye fesanso na YouTube nso ye dem live ye Nhyira TV uti nkomo no an menya wadwenkyere bia na wadwenkyere na se de wo ka no ebetimi kura akode akowura fa ba bi enu ti eduru ho no ma na won so de wadwenkyere na fa ho ye bekenkan fe na ye de ama Adom TV de as usual Ewazoye ni amapankwani de mawo miti de Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje osua meche wade edivo from no ye ochade enana TikTok nso ye dem ewo TikTok me pacha wada ene won ye nyina ye di hurodo hurada pacha udu TikTok anu wabo Nhyira 104.5 bomodia TikTok no ehwa agudie na de Ojaze ehono wo de anesa wo be power tap ye for bibi power tap fa nsa bobo so sa na wo shema nkrofo na che se ye ne sa wo betimi nso aba TikTok ro na official Ohemaa bi ni nyina ne se dwuma de no an ye pese ye to pete ba bia wo hwe no na wutie na che se ye koye nim esa pepepe yakopon ya domo a memene de di anim ne na wotwe maka kire kejeti afo nyina mesramu ye ba kejeti Dubai memene da wei da yanimui ne na wotwe 25th July anopa no nkuru pepepepe me say ye di obrebrew ye di osori ye brew ye di nyumbia bi brew evangelist wo big mama wo obia bi wo dano ye be sepa ye ho agye ni nipa ye gye de adwedwe kum nipa eti bomode say you make it a date with us e wo kejeti Dubai enfifi wa ba beto Ohemaa bi ni na pamfo me say ye be chade ma de che be funu ya ba ho pe aye bi nti ya ba ye ba ne pabene so na fe yakọ yenim wari a aduane ye na mede ma onyina koma wafo awade ne kwawa enti na de meka cho onyina ne say a great marriage is not when the perfect couples come together, but it is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Pacho obi ohono mu a ye tie aduane ma no a woje ne de anu atena fom watese ne nam ne sinanim no wodi mpacho wonyankopon aye wadom no wakohia despite ba wahio defuo bi ba wadidi table so eno nkyerɛ sɛ de otena fom didie no nya wo saso no ebia wanye bi pen akosisam wa awie ye no woda ne die enti obia woni su ne ban ye ni obia waye konkunu anti wonya ne wonsem bia nka de bia wo bo yire kwadu na me yire o ene waye se yo ne hwena chia na so ba bi atwa kra me ne nye ho ne dross wo hye na trumutia na abeda nchen ye nsem bebre pa chew ye nyina ye behia ese wo hye me na ma hwe obi wo su ban na enye no misua se de mesi atenetene wo na wo so asua se de obetenetene me na yakabo na fe ya be perfect couple enti wo yire no a wo susu wo nye ne mento ne ntwene to bo nya no ho abotere wo kuru no a wo susu ne suba nye nya no ho abotere na e de be efisa wade ne kwan ewa the French messiah, the French scholar, I mean the French president, what you say what Geneja what mama mana kwaba ohene what to say say Ghana there baby what baby French meti you okay na yes meti chiro otro nyaboche what chiro ubeti mi atro French business here open then I say otro come say obetro oh yeah okay say come obi am chira dia watch your French pen away watch your French Boake okay yeah. University and JHS yeah how can better say tertiary there were runabout there were labor runabout poly yeah. KSTU exactly until now check poly French na Ghana how about one to so oh na say French makatu anye no oh makatu anye oh 2 weeks 2 weeks now just saying 2 weeks na meche no asem no wo nyankopon ho me say ewo awrade nsem yes o mike no what na so ana why ndey as you asem create Pokwa professor says en fa asem kwasha papa onu kwa kan French kwa ohun ne ho na afi na maso to kwa ho professor
Yeah, yedi pokwa to fesa. Okay. I didn't know yes. So a great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learn to enjoy their differences. Merci, bien merci. Yeah. On a baisé. There be I don't know who anymore. I host. What do you hear me? No, I'm not here. No. Or say una beze. On a baisé. Yeah. To mama. To mama. To the point. What say? To the point. Yeah, come if you French and one say yeah, typical French now. So I'm on a beze to mama to the point. To the point. On a pardonné. L'argent. Hey. Yeah. L'argent yesika o mi mo l'argent yesika. Na so wa some kind of narrative story. Okay, yanko l'argent. O pesa me kono wa asem no dia. Me narrative story. No, kono straight. Me kono straight. Yeah. On a beze. Pour toi. To the point. Because also obi to be the aduane si table so. Table ye fe ne point. Hey, la tableau ye there. Tableau ye table ketua. Table ketua. No, nyame no. Because say French a woman go for share say tro comment section ho no. And no dey. Me pe obi a what French pa we ba comment section. Ya bi nai ma kan say dey ori me ni ye. What say no, say na mama say evangelist was say Ibrahim Traore okeko. If you say dey wo ye no. Oh ha J. Na here what some wo kan wo. Sometimes we no be fa adamfo ana ware a. Yeah. Sometimes we be ka so ha adwene. O ha adwene ni say won ten na say. Obi wa na him said o tie nie o de mpaboa wura dem obi kwa de mpaboa dawo. Thank you. Obi so mpe afi na mo ahia enti mpaboa no odi wura so dem odi wura dem won chese onye ni papa. Okay. Eye ono no ni susu ye ne na de ye no no enti wo pese ono be ye panya botre man kosi se obete wase. Okay. Wo se onye oba na be ma papa. No na him obi ani wiase obetu aka so onye ni papa kura. E wone fam ba bia wo ne nya adwen. E hono na wo nso e na wo ha wo ntia wo so onye ni papa. Ba ni papa wo na ahema wo nya ma obi no nipa be 20 million sa karata na obi se enye no. Obi so be 20 million ni ji ho. Okay. Otima se. I so bo pe kasa bebre. Obi say obi kura say ana me yere onini huni ana me yere oye say me pa church sa enokura ye wo obi ono so pe obi o te sa no ne na tena. Okay. Otima sinti se oni ni pasan na woni na nya adwene na hu ni problem bi na wo fre ni sinto a so person oni ne tena na wa correct no waboa no on person oni ne betena enye wadwene se onye na se de ositie no obi so ne je ho what I say nti mento de na ntwene to boboko ebefa ede ama enkomo bebre e wo fia mame Facebook wonuma ba no maka cho se comment no mekan ama Isaac Akomas wo share live sansuna barrister get money was hi me wa how I je so humble Nhyira Vegas Johnson Himabi akwaba nana mase class captain maba adwuma no maba Bernard Mensa o se onu de o share live kwa cooking solo se yaba ne aba no nso na yaba konkonsa fo nyina emra oba ya mama Don wo London no se me share mo live ka ho bre na yen share ase maka cho se TikTok no power tap mai ye obet wo ye ni nyina na o boss o de power tap sa udu TikTok abo Nhyira 104.5 ananso say obetimi follow me so TikTok official Ohemaa B tudwumade ne che na yenko vitamin ana nasem wose kwa Bena Raphael ene asew baje dwuma wonum de adi no no nya asem ketoa we oba bi na ati aka ne kom no na mame mana kwa ba no no emmo na mane na yentoa so right I just say bibia ye fine what did he unya ni die nyenya nkasa ekra na wura ya beho ya dai ensu ansa misrew fisa na sunu die we nyina ya no etifa so a nyina ebesu why ma omo mehwe we yi no emma na yenhwe okay yenkwai awie wo na nam edien na ahyew so ya ma one so kaka what
me wo me krom na ma ase ebe hu me esre ma ware de ma ne ba amra rafi enti me ba esa ata na o live o nya ma timbe di 1 week ansa na be ma ni fi wo eba tobo say na me ya na manfo twetwero de ma ba de wo twero nya na me kan ba bia asem no free ba no tie be ma na nkasa wa hu no da wow no be du ye enti be ma ne ma me na be ye wo hu ade Odie no wase ba ne be ka kire wo na de na nsu hu ye ma ogitum se menya hu be ma no enso mepe o ma me be sra no ma me ma frɛ me ma me ba grum so okay be sra no ansa na be ma ne ba ntimi ko me ne ma me no wo fie ansa na be ma no ba me ne tena ma me ne ka den na kire wansa na wo kwa akosra no ma me no odi kan e be hu abusuafo Timini be man ko tena be man ba ya me ne tena ye na wo be bo kokoko ma ma busunya ansa na me ne ma me no ni ba ni ne ko tena te se ma mi wa ha na wa hu me di asem na ma me ne be ka be ma me ma je atum di no ka fa ne ba be ma no ma me ne je hu se me ne be tena ono a ne be ka me ba tena wo ye ni pa ko na me sister aware ne die me ntumi nko na hwe ya emwa no so ye nyina ye kuro ba na busunya fa free ekuru mu na fa so free je okay to fa ma cho o mo nya me na me ti ase na me no tana e odu me ni be ma ne ti ma si fie ho a ma ntu kwa ma ye bibia me ne ti wo me aduane ma me ne ma ase se ne o ba ne na se etena fie ni bibia enti dia ko ba ne se Imano edi 2 years no so be 2 months. Chobo na wonom sesela no enya de a wonom ete wonka. Ba bi kaka me pese mete me wase ne se che se wo ye oba na wo ho na oba panyini bi aba o nchen. No ba ka cho se me wo ba ba ma bi wo ho. Me pese wo ware no. Unya hu be ma no. Die pote ne ma wuji tu mu se. Oh dia waka nyina no. Wo ba be ma no mate. Menene betina o kan so ye adwuma ben o kan so wadi mfie sen enam mpo o kan ne sen dey na ma wo ye interested say oh okay baby aduru de mate ase me ne be ma no betina e wona me pese me hwa ade no me ba cha e ho no aso metumi akasa ai ba cha e ho no wodi si nubusuani ba akoso na ma ne baaye ono ma me no na hye sen so ma me na ne baaye o se wodi baaye no na me njintu ansa na odiko sini busuani bi so okay so omra meka nda wonye nipa hunu onya me bone woni mbetena odo ne kuru yem na ma me baaye okay sabe na usu ni obia mpa cha na we virgin na mpa cha oh okay to aswe nti mene oh virgin wonte virgin so mfa be mada mpa cha nti mbedu a mene ma asem na wo no mko hunu abusuafo bo kokoko na be ma no so wo hobi Timenene tena 2 years ansa na wo ja me ho 2 years no one me fa afro 3 months ansa na wo ja me ho ko Libya o san ye ko back o san ko ye no me wo hwa na o se ma wo dia o pese o be ye me ho ade o to akura ni dia na wa ye me ho ade pre na me so wo dia me sere na kwantu ma se mintumi nkyere nti minim tama wo de be anti wo de on to me din na menko adenti na ukansa be ma de ya wade kranti de ma wonu besere wo ti se nka wa wo no be ye ho ade de anka no anu no mpa cha asahye ayi me wu wie no kwan a me na mu fie oni amane amane nti na me kansa na mantimi anka me nsem ina ankyere no ye me kan ye se won to me din na bere pam oba wa ye me ho ade no so wasere ni said ye Ghana abraboti nti me ma no entu me din na wonya me ho ade preko ba wonye skanye na me gitum na oyeye enti wa ye wi amene me sefo wo fie na o se me mmoa no na wonsi ne dan enti masena na di manim de me kɔ asase no so kɔ kyerɛ me se ukunu proto ni proto na wose wo be yesu adwuma no ni na ye hya ase o diska ba na me boa na yina yesi na ni si afedie me ne ma se titifie ada propedie wo se ya ohuo bi abanti obebo me kunu se ya pi bechi ahohu e mame na me koche omo na wase wonti na mama o mabo na me se
na omu free wase mpaache omu free nzema na ukunu ko ya wo maaye no sunsun bi na di wachi ntia be ma na maaye hai ntimi se omo meye hye aduro bi ma wundware ai empam sa sunsun ansa na be ma na ba me bo wo fie wase ba no ne won ka hwe mpaache oda bi na wo dem ma no be bo opono ne mu se ya pie bre o na ho bi aba mpaache wunti no mo bai na wo so mo ma mo bai wo so me hye aduro ma mi ndware na sunsun bi na di machi nti na ne ba ne maaye wo ya baifo mpaache omi ntuma nkyere de na ono amu no de o ye de hu se sunsun bi de wachi nti na ono ne ba na ka kwantu ma wo mai wa misa no mpaache oda bi okay to aso nti o ka sa na o ye de me so me panyi ya no panyi ka san kyerɛ me sɛ ya ne o ka na meti sɛ yi ya no de me mpɛ enti wo ka kyerɛ me sɛ me mfa penti rubber enko ba bi adan foforo na ye yesi ayeye ba ko sɛ oba ye betenam no me mfa penti rubber nko no mo hye aduro no ma na me mfa mara na mbeduru fi a me mfa nsuo mfra na me ndwa ne saa 7 days anadwo 12 na me dware wi asunsun no bɛkɔ ama be ma na ba enti mi ko hwe aduro no tuguye mi bi aduro no so aduro na ni te sɛ moja o di o machi ni o mo koye e ba je aduro no ko mo nche ko je aduro no ba ha na ade ba fie wan fa bi anware ma fa bi anware ma fa nka me hokora na mi ko hwe guye enti afe na fie wa hya ase wo ne me enti asetena pa wone na me so saa abufuo ni ade ni nyina mu na manya abotere na meti fie ho afe de me wo hwa la sibi mi da dem anajo na maame no me da hwa meti hei kromfo na me soro ko ho me ko hwa me da me ko na kromfo no ma bu na kunu nim nipa okun na me da me ho bai esa se me ne me ba e na da dem akra no ye bo na metia na maame no makwan ti maame the force agi akra no a wone ne da sori me so meti fie wa bi wa wo ba mpa chan nti akra be ma na ba be ma de ona wonyem no no wa wo no e ba chu ni de mpa chan say wanya 13 years after na afi na wanya 12 years and half yeah nti ne ye ne say akra no minim se bia akra asem bi kura wakọ ho na maame so di mirika ko hwe ba bi akromfo kro no ewo sansa wakọ to maame minim tama wodeda onantem me so me nkyɛn na woda mpem me wura dan me ni nyina na wura dan bi kura woda jame ndi me san wo hwa ene ntem kwada me san wo hwa na maame no ofrɛ me dan me ko afuo na ofrɛ me sɛ ya wate asɛm aba na kromfo no omo kyeche amanfo de omo ko police station enti bra na police fo atwam wo hasa ti bra na me ma ka sika na tukwan na me sɛ ma na sɛ de me ni ba bi a me kɔ na wo ka kromfo no ho mpa cha me kɔ hwe bi me kɔ ho wo kɔ ho asa wo nkɔ bɔ kro no kromfo na ya bro no na wo de wo kɔ hwe ba sa enti sɛ nye wo nkɔ na kɔ na kɔ ye ma usika mu adwane na me se me nkɔ o si chinchina me nkɔ yesa ye bɛkye me ana wo ma me ka sika me di to aso nti me ni ma me ba wo kɔ school do say ba cha mbe kɔ form 1 na me jai form 1 de no ba cha Jesus na wo jai nti so bi ka sa asem we kire se ya bru kromfo wada ne ba bi mi so bi kokɔ hwe bi eti mame we de me na me tire wade asem no na te me dwane akɔ he me ka bra wo se da me nkɔ na ma ni na chinje na wo ma me ka iska 2.5 na me kɔ to woman no me ne na tena pa wo Cape Coast we ko duru ye me kɔ ya asetena no nkɔ ye sɛ wo na wo ma me kɔ ye na me frɛ ne sɛ ne ma nkɔ ye na wo se ne mama o ka iska ubenya ba bi fofra kwa na mba mi bedru nkanya na mi konya adwuma bi me se asetena kwade anya me kotena bi mu nchen na mpache wo de sa sika ne ma wa mo akọ no obo wukuru na mane ya na afre wukuru bo na mane se de wo ma me kan ni ontime kọ o kan wa se wo de me nkọ wa se ma me mfre no ntimi kodru ye no 16 wa se ma me mfre be ma no se mi tu kwan ma me nkra ma busuafo so me yesa me ko mikro se ma me nkɔ hɔ wo de me nkɔ nti mi ko dru nkran na ma me no obu o ma ne busuani be bu me punu nani o ma ne be bu me punu nani se ade chi dan si hɔ madwane sa na ofra ne ba no bo na mane madwane
otu bofo ko ekuro mo se omo ko kan kire me wo fa se me ni kuro nu o se na da mi wusu ani ne de wotimi nyira saa watu kwa ono mo nete na wotimi adwa na wankra mo enye nokore nti wo mana obi fra me se me mra na masese ma adwa na mankra na me bae to ka chem se ya mama hwe ne wansi kuro nu biem ba bia wo no nya kuna ware na bebo obra techiman misa ne ma me afa ne ho adwen je wo se me ba na ukoye no dadada na ukoye ni nyina no na wo ne wukunu no a wo ne na wo no nkasa uko uja aba no ana ado ba ne ko ba cha osimi nja no be ma no mfrɛ me be ye 3 years ni won frɛ me da ko sisa na anu ya oba ya ye di bronya ye mu ode ba enti me bo oku free wase no no ukodi na dodo se wo takrade ansa na brabo na nko ya wo de kom takrade de manche minya 3 weeks 3 weeks e ho wanche na akotena ma me na me ne tena ye no amiefu awo okoye de o ko wa mane ne se obo na mane se me bo na mane se asem se na ma asese me mra ne nchen kakra asem mi na esi na osi yi wate wonya hwe se kro no na aka ho ba che da bi menya kro sa ba che e na utimi gidi ye se obi abo no kro no ya bro na kunu no wo beja wa wade no akopɛ ba bi atena se me nkɔ wa se ma nkɔ na ye chime a wonya sika be man be time nkɔ na mu sa de na ma ya wa nti ya chime me ka ye wa wota mu sika nim one time yansim yo and 93 weeks what akwade na obedi nkran so enado say nkran ho de menya 4 months 4 months 3 weeks plus 4 months na 4 months 3 weeks nya wan fa be mada ba cho de ni nyina so wan fra ukunu no da bi me fra na won fa okay ti wana na ma uskadi die wase no de na na kasa me fra no afra wase no so say ma me koto omo no me ko han dan mintimi tena obi nchen saa omo ye nipa tu nkran fa hin na akoye ba cho na me wo kotoku de se na unya nuru nkran papa me de me bo ano so ba chan train kwan no so enti mi beduru ye wase na ade na wasan ba wachi ade na ba untwam ko ukurum na upicha kora bobo police station tinkense se oba na ninu yakuma wo fie wase ya bra na oba na wuja no ho no kwanya ma me ne de ne nam so mani nje ho ne tete ye no enkoye nti me sro ba bia wo bia no bra na be hwa akra no enti sa oba no be sei school kra da ope na wo ko school ti me sro akra no sa ware no kwanya me nua no ne ba ne de wo nam so no sa ware no kra nya yi a oba ne de be hwe no akra ne hia no tituri na me bae mi bedru ya ni nua no so na ne me de ntoko obi tro obi si wasama wo ka no eya na dwuma na asem obi ko me kra na muri am eya na kra enya tro na mi di ba cho me sra wani di mu enya tro na no kra but asem no algorithm no mfa ene system no mfa abusuafo na ka mabusuafo na o matena se be ma ne se oni minti na bi na me wo kunu no de say ba cho de rafet ana wase no de say me ase no so de baje o ba ne de say ba cho me ba na de ayi ha madam mi ref ba cho nya abotre manya abotre ma o ba de say me ba de apia flip apia flip Philip ukunu no wonde apia de na ba ne ko de apia o de no to ne papa ba cho sa be ma ne papa we sure say bibi I fine ba cho sa o kwa sorry be ba cho aso na me ko Pentecost o ko Pentecost sorry my door so na me ko se wo ko he aye achi me beduru ko nu na be ma ne se nde menyem de a me nko na so na me wo a waye me ho ade wo nti sorry be na na ko ba cho salvation me ba cho me be se me hu se wo ye sound what you say ko unsem no awoka na no kre but fa bi no me menti ase and then be ma je di say you are very okay je be mo je di ni say je say me fra me wo fa no wa ha ma wuti sa ba cho de na wonyim onyame ase mu kwa sorry nyina preaching be na ote anti bi quotation be na betimi de ama me iti bi so woto wa man fa ko yonko asem en show woto so di no kre okay eno ya ba ko de bi eno quotation be na wo ene de mpacho quotation no nya familiar tu nim nyame asem bi oni quotation bia etu de adin obetimi de agina so abompa e kra ba ko pe kra nkwa de bi kra Genesis 1:1 kra onim
de ya me ya na mebo obo we sure say be I fine ba cha ma me fofore waka ba ko se say to a emfo obi nwa asem hye otrim na de anjo yonko ho adwembone eno ye ba ko yenko ma me foforo oto ha ma no kure eni wani ni na wo bible mu ba cha na de biem na oto so aye de etre ne de etene ba cha okay salvation army wo betia ma mo nwom ne bi ana na wo de wo kwa nwom ne de enye wo lie uja ya che ba cha well I don't know but enti wo fin kan ba no asese na den na ba ye we had the pictures abubo kroma nyina ye be chew na ye de ni nyina mu na me no mu ne wo fie enti na ma duro na omo omo ba so me hye ma me ndware nti me ba ye me ko bo na se ne first me ne te no ti wono me no aduane na wagusu mi gina na ma fa me de nsa na mi suru se kwan ya wo de me fa so wa busuafo we ba cha omo wo o ma me ti ase ba cha ma me ti ase so ma me yarefo no papa e me papa me nim na kira unhu papa da ba cha woni mu nuanom ne mu bia me nuanom de me no ma me de jaware a wo de ye ba ye me wo fa ne hwe ye nti so mbe ye ho ade nti saade we nyina kwaso no wo bo wabusuafo amane se de atumi eni awade no ama me no ebedi animu beje ye no me pen kra na fraton me di wachi a yi say na akosie wo bo amane ba cha ma me ne se ma me nka nkire o wase ma me nka ma sam nkire busuani bia hey trust na me hebe bi ekosie because I'm gonna say me di asem no ba mi bechi ya manhu a na no bisa ya baby e wonu ahu mi busa ya no mo se we he na nsenya na me san ba hwehwe mu a me hu enti me ba ko ye ma sesa nsu e bedware anajo be ma no etwa me light me da sum wasem no ohene ma me hwe wadwena na me na mayera asabi ni wiase mu ana na ma sama me ana wo hunu so Ntesa manase we obese ese no baby okaka o see from there but who say ekwe fa so abema ba kwa wanka no de abedru say de na bema ne ba obeto wo kan de asie nyina a kire na wase me kan ba woni na me so onkasa me ho kura sase nti onkasa me ho ne ma me mu asem na wotie oni bema na wo mba cha me ne na wo so ni na wo 13 years eti oba onkasa ho ena den onkasa me ho nti me de to ma me bi wo ye nchen ma me na omo ma me sansu ofie ho a ma me no aye madom se ya me mesansu no ona me de ko to nanim se be ma na ba me so ma ba be ma no me ka hwe me ti o me nidi me hyedan mu sa akom ti me ko ne nchen se ono na age me atena fie ho mre tenten be sisi se nti wa ba na se wuntumi a fa me ko ma mabusuafo me hyedan me nya aduane ni me ho kire me na ma me ne se nya abotere na me si yo mate ti me da me ho a me ko fie ana ma me na ba ho akure wase akure bia be ka kyense me si mebo ni dua wo na wo so bebo me dua no enti wo na wo se na me se ma me denti na ba mba cha me ba se be ma no wa waste me time nti wo de wo gya me kwan ase ma da aje busuafo na ka bo be ma ni di na to nkrama no bo ni di na to nkrama no e bia na otie mba cha yo acha ko mra Rafet kasa hwe camera ni mu na kasa ko mra Rafet ka dia wo kan me pa cha wo kwaya wo no ma me de me nam su nti a me de waduru Nhyira FM awie enti mpa cha wo ma me madawro ma mo agi me esi wo mre tententen be sisi sai 15 years ni nti mpa cha madawro ma mu meja me kwan na me nko ede twa so ne be ma ne da ye da ben mpa cha oba ye woni me yehwe me se de twa to a woni ne da ye obeka ye da ben mpa cha me nkai de twa to wan kasa woni be ma da ye da ben me nkai onkai be ma no da bi ache be ma foforo so ye me ne fa afuro na na okwa me ne na bi enti uba no 13 years ago woni be ma na ada mpa cha da bi na sane e wawu na to we ante wanya vie se
be man on be whom I'm buying. I'm 23 years, by some 38. That's all, 23, maybe. Hello? Raphael. Yo, mama. Now what to say? I'm not doing your house way. Men where your pa na adena vitamin wa okofa o ma me kwosra ne de ne ma okofa na wonyem ne 3 months na odwane na akotena Libya wo ma me de na fire kayaka de mu sa obi kra babokro no kwa o say ahoro picture dwane na wadwane ko no okọ no ba wo so ba ya wo ja no was 15 years ni ma wasting the time enti besum no se ne say ma me pacho mu sa ne say asem no e ba ne san mu sa ne free baby asem no sha che free asem no be oh dia media menina di nkomo no bebre dia opese obisa no bia bisa no aha ya mbese mi bisa say asem no e free fa ne be asem na free fa ba e wo e na odokoto me papa ni ma na say ye me na me say me mpa obi m sha se o papa no man fa asem bia nkoto na nimo mi twam na me to ma no chia no na papa ni unua ma no bi bu say anya makuma na ekoi na papa ni say wakuma na ekwa wato na ne acha ya wo koi na asi asew enti me ba no tenenka na me sa me tenenka na wo ba no wache ina me ne de agrosa asew ba ma me ne beja yo ana makuma keto ne sa ukunu wache dodo na me kra wu ja me wa wu aja me mama be wo awu me be ya chimienu o maaye adan di enko a na me sire na me koye asam ni nyina ni omo di aye ngina so sem na me de baaye to bo ma ne nka bi ba ma wa ya no me pa cho ma me oditro wona de ono na ekoba me papa ma ne say awade no wontimi ware biem but me wo voice wo ha ma send them mpanyimfo no so omuntie ono na num asem me wo voice ono me wo ha wo send ma me ono wo say 16 years oni kwache dan oditro ono send record the mame now tio yenya nu recorded ne so den obey wo wa no wo yire no me ba cho ai me yire wo na wa no me ba cho me mame ne ko hunu no eti wo akasa de wa hu no de nkomo na mame ne wudi ye na wa fa wani antoto fo man po ba wo betimi ne natena ama ho mame anya say e bia ma fo nya nto fo mo me peniye ata se me peniye bet ono ne nsam na etemu gina so ono wo fa machi o nti sa mema dodo na omodi no wonkyere na ono no wo se ne wo pe me ngem fama no aseme ono wonkyere mema dodo omodi no den na wo hu se wa fa wachi mpacha ono na ye lokọ de mame se me madibi wo dia ono so dibi lokọ de no nyina wo ho mutia wo hu no nya me nka sam se na no enje bibia ono meba chobo na diabo de send me no nyina mpaifo no bentie se me kwa me cha ya efiri ono mancha so efiri ono wo buru ne wo machi ti se me yeyi o menye yeyi o eye ono ti wo kwa akwantu o mu no ko Libya no wodi sai ansa na wo ba mfie sai me pa cho me fa se me di 13 years na me be me wan kasa ene ya se de wiase aye ne wo ba di ni si baby 13 years mama anya mi o nyama nkoye Libya enye sabe enye Europe obi en se na Libya tie na ono so ba no so buru mi nua me da enye sika ba fie me de na ba fie o buru mi o mo kwa ya na busumi bia wo ma ne no wo ne oba no na asesera ne to say me ne kwa ne de be 5 years bia de ne ase me ye bia na me ye 5 years e ko no na wo sa se di bia ne nyina send me se o mo se me mawo na ma war ho na wo sha ase buru mi nua sa abuna wada so buru mi nua baby na wa ware wo ho da mi ni ma mi ni ba mi ni hwe ono na konfo ne na so fofo no na mi ni o mo na kan sem guna sum sem mi inti 13 years ya ukodi enyina wudi a enra tokoro bia muda ma mi kura manya hwe inti ono on kire ba du kura ono se ma dibi inti ono so be dibi no me ba ma me sane mame we ya recording koma wu kunu ka kire ne se wadi bi nti unso wadi bi mema do se ne wafa wo mpacho ya won hwe me mpacho won hwe me bosumi ni ho se me ya mam ne me
wansi di kura asɛm njinto nsuo no me ka kyɛn sɛ me ho kyerem nti busumi bia ma ne me o ka kyerɛ me sɛ wanya busumi adwuma na wa ma ne me ɛna me so na wutimi tu kwan wona ka kyerɛ me sɛ me mo bosia enso wo sika so na wo kwa wo bɛboa me na masi wanhuru wo kyerɛ sɛ bɛmɛn mechi wo ne mɛma dodo sɛ na ada bi e community ahokyerɛ nti ma me nso me kɔyɛ bibi sei mpa kyɛ da bi nti ɛdɛ na ka kyerɛ ne sɛ wadi bi a wo so wadi bi man ka sɛ madi bi me ka kyerɛ sɛ de ɔde me nam so no kwanya ɔde me nam so nti me kɔfa bɛɛ ma ɔna ayɛ na me na mayɛ wɔn hwɛ me kwabena what say ma me pa kyɛ record no ba sa na mo mpanfo pa mo panto na obi antie bi. Okay, yanya recording na wadwuma I ready a yenkotie wano asem no mra. Recording ni nyina muntie. Ni nyina wo medama mpanyimfo. No make say. Ukoli bia 100 years ni betim 15 years. Wetim don say si ubu say won twen panada. Nti say me. Voice me dey ma wi. Se wutie na ufa ne sa agura pa wuro wona mu mpaboa na de afili bia ho abaji na me ka kyerɛw kwan a ode me fa so no enne me ma abo anya ba bi asi me nya nipa ma o mpa me a ya mamra kwan so nya kwase abuo se bi oba me na abontene o na me nti abontene awma mi do la betwemi abo adi matem aye ma yakaya de ye te se me da bola so anya bia me nya ba ma wa wadi mi tweme ne wa wo ba nti sa na me nya ba ma ma asifie na no bebe tene na se wunja me kwan fa dan me chefa ma me a 3 days man tim wa ya me bo odua sa wo fa fon kra frɛ ba bi ya apart from me ba Philip asa wo pa be ja me kwan mi wachi de na kra de o kan de o nhwe me enti mi so de me ya me nya strato aduane de me ye o ma me ma me chokumoni a o ma me atariska me bomiti me ye ba me shampaboa nti se wo me ma 3 days se wa mesu me de bo so me ensa de be bodua dia nso ye be dara ye wo ka me ni wansidi because wo yire hi a wo ware no wodi kan bo makuti aje ma ha se me ya bobonu ya mitije ma ha no obi antokwa na ma ade akọ me nya ni papa besi me ye wudi ni ba wo maame bi betwitwa ne se kan me je no hi besi me ye wudi ni afensu so nipa de ba mu ntemu ho no nyam ni mikoku no ni kwan ofa so wuye wo maame na mpo a wo ne na bonti na waka sa asam se minti kwan nti wo mitije ma me ni dio se me yam me ya nyanyare nti sa wo maame besi me pese be meka me ho asam ma na be kumi dia ane ya wo bedi kan wa asam ado wo nti sa me ma 3 days ma timu aya be bodu ya wachi na ma pack me no ma na me de atukwan na me ne ma ne aka nyina mayi me ntaade bi atukwan na ma jane tan hin na wo busuafo de ye be ma na wo ye ba no won san be bupu na ni se me tukwan mankara me de me pene kwe no me bupu ne hin ni ma sa de wa nya amame a papa me fancy o papa nya hwe a bone nya hwe me ka kyerɛw sɛ wa nya masadi ama me paade a papa nya hwe abone nya hwe because wo no ma me wabu mi kwase apa woni ma ka ma hunu manim woni nsa wo mpa me nti no wo se wo mfili bi amade a me sumi nti wa nya masadi ama me sumi nti wo bewu wo ho me ka kyerɛw ade no nti wo na wo recording man no pa cho ya wa me namu fie ho no me baba man da so gina so de me ba kwabena mama recording yo ya ma we de se oba akom de no na wo de ya wo kasa no de we ne de wan kasa wo de bio what is say ba ko so wo hobium o se adwama no de obobo ba ko bi o tere so fo na me de send o mo mutie wo de mutie ni nyina ba ko bi wo se adwama no obobo me pa me gya no kwan na wonko ndi obi obo adwama de mun kan je no onu musu me ma wana te ka chenya abotere o ni nyina no ye ya o oba waja ne ho 13 years wo sisika ma wo ma me mom na bona ko ma enne kura wo no waseti a
akwa ba kwa na obefa so mpo ade wo hu wo be di age se fi ma me ho enti odi ya o keka nse mi sase wa amade ne mefa bia e bia ya no de kai won kan se wa fa bi ma me wo dutro o ka se me opa so on bia na wo bo so onu frabo so mbodua nti se me kwem mama ne dade a me kuma bolu dia wo wali bia no na ma ni sika be si obai so na ade mama me no de ama no ma ni sika be si no so edu mrebi wo se me manu kasa anye denti on peme ko ni nyina wo ho record don me de bebre mo boti a o so ono wo se manu kasa anye denti on peme ko kurati ti me send sika ti ma be na wo free bia baaye na no ja na me be o baaye wo ni obai ada da bi me pa cho da bi dentia nyenti ame se ono wodi kan bodua wa bodua to dada se me se dana o kan wa san dana ya ma me fie se dana me di ba bia kuma bosom nkuno ampa so me be no me koda damu o e na ono obe ma na dan himu da ono me koda abontene ade che o frifie ho no koye ni 2 minutes kura ni o mo kwaje no to hospital o mu bisa na o mo so oni moja on up to now ne otu oni moja bosom ache no but on kan okre enti me ba o se obayi wo ye ne den awade be na wo wa nu 13 years wo nkwanti o ma wo ba ye so wo jana ma me na wa wunti me build family umpa na bi ha ma no wo tie mi o se na wotim aye me ma me fie na wotim enya sa woti babi bone ati ase afena ye den ye start abrabo enya se mi ni bi di se wonu ya wa buru me ya kura bi da fishem se sia otuo no wa bodua dia da fishem se obai wo wa no ana wo ye ne dai mi da se ndie mi nim ne se on na so wa jama inti mi pa wo pa ma mi pa mi papa number mamo na mo frɛ no na hu mi sa no mi da se na mini ha me se obai ono obai nyina wode yawo na kasa wakasa nyina kasa su wo ka ne wo ye nyina odutro dia pa wa bro no mene na si fie na wo kan mene na si ye na ne ma me de safo ama oba fofra ko pepa dan mu ho anka wo ne oba no ko tena fie ho ena ma me bo dua to fie no se mene wo si fie na se nipa oba ne wansi di nim na se oba betena fie ho no so owura dan mu abosum nku no ana wo ko radan ho na bosom na chew anche me na ede na hospital so humo jena hospital me ko ni se 1 week wo ba me dadan mi ni di komo de me adentia minister na wo bisa ni sika na o ma o ma fie ho oba wa ne na me so nkasa me ho ene na ma me bo ni di a ye ko di asem ne ye dani dua no na mo ka se ene ne yire ne me di a wo se wa ja tum se ne yire ne me o ja me na mo se ene o so la onya na se de o mo ma ko homa nti ya ko kan asem no Wednesday obama ko ma Thursday and I do 8 o'clock oba say 100 cedis no and I do that time no hina mi ko didwa na ma ne ka chem so obama ko ma dia mi ko de nachi ti mi ko ye fie ho ba bia mi si dan no mi ko duru ya o so ma mi wura den mo watupunu adanti o so ma mi wura ho na me pa na che so mi sere no o ma me ka asem kire no obi eku na mi wura ho a mi bia kuna asa wo be hwe oba bi da na wadidi na me simi ni di ye komode o ka wa na hwe no peja na me kwabena ma me mpajo mitiwa ase ye fo obi ade ye no ye ye mfa nse no na nti 13 years ni aware mu ntokwa ne sa ne ma duabone ade ne de wo kan ewo mba amehwe me yo ba ntimi show ba impa boy bi no ma 13 years me na me kunu wo Dubai friend say what they say maybe you want Libya ana me ne masenete ana bibi agesa masene nwa na madi na ba ma me ka kire o say wokofa edro form mu ba ye nsuo ma oba se wonware what ho asem awa hin fa me me wasam bi me hanti ha sam die me tungo to bet me masam na me ta titio obai se wo ba ye nyina no wo se wo ba wo nche wo ne nam ne so akoma kura wo mo ni bi 1 week ni waja wo yire wo aba enampo ne nabi adai ma me biabo no obobia no so ba obo me se asam no se ono se sia okoi mu san se obobia na wo mo bia san wo ko wo di kan de asam no akwa jafa wo ono ne ono etwa no bo wo di kan twa no bo dada mu san wo twa no bo okwa jafa wo di kan twa no bo ato This came on was one pet. What's saying?
o one twa no bo was oba 200 million one twa no bo what is sikana man no wanye one year me say 200 million there me nya bintu man 100 no so was one je opening 30 years ni nti dan na won wasi ni nso ya na dan ma me pa cho me ni da o sro me man si dan me dan ya ma me fie nti so wo na wasam de wo kan je ye ma me ewo ho me ni fie me bia December me obi 30 years kura won si na me kwa ma wo ma me fie dia adan na wo di obai kwaye pa adwuma ma no kobra wo ma me dan ma me oboa ne ade a kire se o wa dance ma no pamra ne bibia ya dance ye me nya dance ye eh ready nyanko enti edan no ma me say last question edan no a wo say o ma me fie no na o ma me de safo anu ma oba fufuro so nko siesiem na ne nkwatenem me de one na ka me happy if I talk are you information ah what the no key man say onko pepa dan mu ho no me bodu me say wo say chedia me ma chidie oba obefiri machi akoda dan say me ma bre ma ne nya no adu information ni yan wan ya wonya me hwe dan na we ho na do dan safo ma obi so nko siesie o obi a meti ayo Libya me da safo mo bi wa Ghana eti why na dey safo na ma adu information kro no minim wan na ka minim intimate ngo ka bi na ben na obenya ho obeba me hia ho se woni emi ni na me ne wo kasa ma me de se india me da se na china e me be mi ni hwe la fe kwa wonya bi ma ni kapre obi da wurma ne me so ja kakra me ye nyese me sanka me ba me ni bi yan sande wo ka ska na bra so mba sande me dia in na ho mba sande me dia me ba okay he fa na ofi ba me frijema bisa jema ka ska na me hwe out mema producer sende dia bra nyankopon ya adomu a so betimi abache na bra china de no de ne beti dia o de me no me ne ayi be kasa producer be kasa me kire se me sika bedi ho de ada me pe na me kire wo mpa chew ni am so nya botem am so tam da am so nya ho na me so ma fro abo amane te bia da sei me nya ho na ti yan kan da be na wo benya ho a wo beba on da me kasa mi ni da obi ada wuruma me so me se koma no nti ase wo me boni pe ha mane na o ma me da me wa busia ba bra ni okay nti wo ka me sa dia meti ase se bia me bu abusu na o ma pa obi aka me ho na me na bade a meti ase wo entra me kan kasa nti peska na fa abusu ya ne ka ho na bra ni mi sika o ma me sero me ni kapre me ni kapre se wan si di bo me obi me obi ada wo mo na me ta koma no aburu mi afen enti producer be frau I need you as soon as possible wo bi ba sabi nchiremu bi wo afon so nkomo de ya na me mpenu pi enti wo na obeka sa na wa ma yahu se wo ntimi match na adwoada bo mo de ya ne bra asa ne mpacho asa ne mam loro fe o se mi nisika se wan zu hiame papa na wo yesa na ya den na wo ni ska na wo no ba se wo ba ma 100 million 10,000 na se wo dada no meboa That's kind of one year, that's kind of so the yard of Fufro. Into the yard of Fufro, or no, to you are dancing. It can't be some. First cancer will be answered. We bush you any crab our own price. Or be our first cancer in some. I don't know yet, Daragasa. Mammy, come out some way. Now, what account yet? I dance for a swallow with the sky quay, or so one jet. Scanning come on, why 10,000? Come on, why? Yeah, only. Now, no, Papa. No fa December ba ono mo to minim ba ono mo se wa no kwa na kwes ono no fa o minim woni wona twa no bo ba wo ma me amane ese wo ba no wo de wo ba ba bi se wo nso wo nkyeremu na be kyere wo nkyeremu why na ja minikes ka na emfata be ma ni sa o kasa begam sa why ya bi ande se me kan e ba se me kam hawo de mi bi no obi anka ma ba mi de me hawo no se ba wo ma me amane ne mra ai ni o me loro fe me de won zu hia me pa me srawo Jose me ma lawyer fa me hye wo da fi se me sika bedi wo me ma lawyer fa Jordan no pa oh na wa mini problem enti mama wo me twa ticket na ma wo me ma lawyer fa ado fo bebe wo je ma uduru wo no ma me ya ne o monka so me twa ticket ma wa o ba e betua mate mini problem bye bye Evangelist Kasarinko Nine man
aja ese sebe mpradu san wa adwene so akwase bia afu wa na wo fra wa kunta na yema aja obai ni nsema wo kan nyina aye ne sei akoya te se na wanka san so afi na me be ye ho adwumu meyi wadwene ho adwuma san wo firi akọ wote me die ese na busua na akoya se ko no nko an na gina musa mbese mi hunu se ye nipa na te wotena ase de o ma awade almost so can say mpacho oma kan sem na me ofa yo hene na oma tena sem ho be 4 times kura omo na nya omo nti ase wo fa se oma bu me kwase se wo se dan no nyame ne ma me de ya me nya ni pani enti oma gimasi wo na bebre 13 years enti won su me evangelist me ba na wo 13 years ni nyina na wo to na wadwene we sister na wo so ye de adwuma mpacho na me no aduane kakra aduane be ya emu ne de emu nko a emu no nko na omo fufuo na na atete mu ne de emu ne stew ko to emu ne stew ne ayi nam kakra na wo so na de sifa akoto mpacho me de sifa akoto e fa hia wase ne ho na mpacho Ohemaa station na no aduane na wo se na komdo I don't get you sa tem no na ma jai dada ka me boka na me free ne ma ni nti se woni mu an ye ha na obi timi be ka se oye imas eno osan ye elective mass eja ye be na dafa omu no pacho na me free ne ma no wo free dia ne no me free mu no wo stop na ma no atom ti me boka na me jai onu amu no fie dodo se Ohemaa station ni pehwe onu wa ni fie dodo se onu amu no be 5 years 5 years sika say na otimi see ne ni papi de bosia na ye adwuma kuruma say na otimi de see mpacho akura ni nti be ma no hwe me nti ne ma nketenkete nti me nti me mo scan na ne dan no nti enti wanka sa wote ho a wase manipulative na nka bedware aduro beye wei beye senti nyansa bia ma otirim sa da bi ade o miye be wie mi boni nti ma me pa bi fa na me fa mi ti no mkopa adwuma bi nye na obi atimi abokro no wo mpatamu ho ne aka kire se wo ba ye be chinti dwane ante ahono ne ma de ba ba kekra me nyenyi ya no me penyi ya no nti ani esesi e ba na de kokua ye kokua se me penyi ya no man nti ase abrabo ye life is about choice fa phone man ba kuma na efra what dey so we go TV so Kaza hello akuma wa from you chakra na akuma obafro nyanya wadwene ho adwuma oba bi obaba ha wo this story better won ma wadwene nya sha be wiase e wo mu pass say ni de ma life is about choices enti sane wo ne wo awie wo abesi ya wo te ya wo kase you chose it and your chance it's not by chance but so wo wadwene say wo mo bi a smart wo what we say be wo nye a crippled and now say what we say obi sun kase wo nye saying wo yes wase no ne nyina wo kra honhom kro I just don't get it. Afeya dey. Woni mi aba. Woni ano acho. Inti time akro no na sem ne ba ya wo waye wanted da wase kire o se dwane no. Wa mo abusia fo ma. Ohemaa obehwe no. Na ware na okọ no. Abusia ne kan ba wanti. Chaho. Because also ne mama ye yare for. Obi na no ne mama ye yare for. Wan ye be dia ware no ni so. Mpacho me wofa ohene no. Wofa ohene no. Na tena wade na se. Mama antena se. Mama antena. Wotena ase. O mama onuanom o to so sei. Pacho me to so fo. Panimu wo. Pacho panimu na ka baby. Enti ebi ni wanim. Ebi mu wo. What's the storyline no? Now still maintain mo hanse wo ho. What do you say? Number 1 dey time cast or dey NBC na ne say. Me fa ba ma da. Ania maame na be hu me no so wale me amane ba. Ana ne ba no. Wa wale me. Na odi me kwotena ho. Odi me kwotena ho no. O say me ba no. O maame ne ba ne na. Maame na se na ne me ba ne beda. Meme nko ame namba bi meme kunu no meme asene ni nedim komo obema chop money ko di sime ase so no wanu aduane atibia mame ni nyina ne wadwene we number 3 nso no se yakumobi me ko hwe bi nyame na me kunu me ba se tie the storyline no dem ka se odi nto nse police o twam wo fie nanim doto nti dwane
What did Banana can quite woman? Yes, sir. Say you're finding out. So we say, tell me if you're into Janet. Tear the soil like Jikeska. One natural baby, I'm gonna cook. What's your Janako? What's our friends as we had it? I'm going to do. Or Sisajiska, baby, open your beer and cook. Number 2 seconds, me say, Master say, Ujanako, your idea a day. Why? How possible? I drink the Ubu, minim. A person was someone. I say, dear Mentiasi. Me, I'm a dinner one somewhere, and anybody in Tiago. No, we didn't see O picture na o say o aso Sabubo police station near yes o kohe na obusuafo so kan dey asem na kire obusuafo me bo mama ni say so ka say ma me ma je ma ho me ntwa mu nko mi kuro me ba ma me nsi bo nti ono ni nua kuma one ne ye ne wo fie no na o se de ni sister ne ne ba ne ye na ni nje ho nti me mmra ma me ntwa mu nko mi kuro me mmra je ma ho a ti mi ko du kuro no me bo ma sepo no se mi be wura ha bo ma sepo na o mi epono no ti ni nua kuma no ene ko bo pon na wo so phone na yedum na enum ana type ben ba cho madum no o swipe up shut down na de I say nya papa anti udum na no ho ana so na say wo bibia wo hu bia anya papa eti Nhyira me de ye me ya wo wiase wa baya we story mu ne say Nhyira ye hwe at the punctual line no ne say boy we game at the punctual line game we ba wiase nyina be ma ba kopa no ne na de no so ne ko 3 eno ano no oh ne be ma bia na bia jade wo kana mante ha fact line we ya me so be bia ni 3 times bia ni bia over dabi it's a big fact Nhyira ha dabi mami wordin say bi say ye obi na no kan say audio no ya ntse we say oni be ma da but some obi na no kan say media no dia na ya me so meti media hwe no ano saka say no kura it's a statement it's a statement dia na ya meti media hwe bia no so obi ni na da kura nyamta no me kwa de no nya I don't want to be saka say be mom so kura no na yo se wu ye fanyina so ni ya 30 years ni woni akono he woni akono wonte de kuma no titi so me ba cho yo sister I no feelings wo aso chi Ohemaa na yen fa acho ya no nti kura ma dwen ni nti woni feelings da woni wonte de oh ayi bacho me ba se biwa sao what's it ya ni tiri atenka o ma nsu fu na ba ha I think I do from o feelings wa he I think I do from obi de wa na si ano ha o kasi si Nhyira bueno wo hu ma men ton me mo ambe ma me we asem no bueno in fact oni ne maame no o wale ne maame wo sunsun maame na ware na no wale ne maame wo sunsun dabi objection because objection boy say objection I am son right passion aha nyeko o pese o kasa ke no ba eduma ye be pon o ye pon ko me I am sunrise jasmine fragrant rice emu no eni na husuo ni me pa chewo wonu dwa so ahye kala no we hu na ekọ na ban Vietnam for eno mo the way a perfume right it forms a perfume pa chewo emu ni Nhyira who say a dynamic, a professional, okay, and a exclusive. Okay. Real package, no. Yeah. Now, Osha said, I French in the can say, Movier, no. Said, the atmosphere, no. Okay. A city, no. A Vietnam formal. Yeah. And a mono so. Ya say sabi oba order nipa do obi na okra kire. Yeah. Now we package. That's right. And you see the package. Oh yes. Don't go there. Okay. Me ba che wa da emoyi en for abrocho fo mo say ma me nya dey. Pacho odu bab 78 ventures. I wo ahirima kokko bay ye the high mo pharmacy ne din hwani mo abenya bi ato. Fire was 0244 591351. Afa 0248 393935. Na eje wo dear Beautylicious by Jess
makeup on a hairstyle no why and fine but you kuma say makacho say you prepare to what your work class no na fe makeup class na ye babe ye no wodu maxima opposite old maxima hotel obehunu ho sanso na SG Mall gate 2 obehunu ewo ho the numbers ne 0243 006711 and a fe 0508 148378 friend na enene entwetwe enkomo better no say eba no better won senka e bia wono ena oye numeri unu odem sonko kra fi say o first deposit no o deposit ya otimi ma bonus no up to 2000 Ghana cedis na cha say eba say wa wodia utimi de ye de opa bia umpe we na per day e mo nkura nte say ya no mfo de no bi we no Gaming Commission of Ghana eni de akire eno nti bomoden a na wonso efa wo hu hwem Cindy Rice ya de maka enra meka na Jasmine ye de abai Cindy fo trobai ya twem Cindy fo wo krom ye wo krom okay Cindy Rice de na let me tell something hwe aduane wo ho aduane bi wo we si table so once na mesi so okay ba onu Cindy si wa paja hokokru ba once na mesi so o ma ho because once na nim say nyane de oh okay otemase aduane no ekuta esi wa otu say white ya white ana edidamu poti Cindy ya amu nyina King Kong okay eno na ba nyane okay e wo ho free to pacho wada so to bi amu benya bi ato wo to aya me stretch if say Food and Drugs Authority amaye kwan say ye ni tap and hop say froka crowd card fa kire fidie no so ati usika na wasi na akro no eno no say abrochira ba Ghana okay taxi ni to bebre ye de fidie abom afidie na nkasa no o de twen app bi na bra office beje card na first kaka kra bi guso okay o na mo a say emphasize kan se botomu na debi eno na say card ni kuta card abafu bia na de ahweso okay eno ana afidie na nkasa di na ate afri me pacho wada kuma se offices no no so edoso wo ha say midi wo chi anye no kambeka French bi le no so na adani akoye no so no pacho ye wa mekom City Style building ni musanso the Doom Boss FM station ho obehu ye Atosu High School Junction Friday our number we so near register for free 0535125004 wait me download the app no so every Play Store and also say Apple Store anka hit patch say no ye jai enro bebrebe ni nyina no ba bia ye wo ya bia no e plaster ya kakadro cinnamon enro be bow radom penimu chronic pain and ye di to us ye mesra woto na wo waye a ye wo the first white layer na wakoto kitwa bi ho no so no waye ba bia ye wo ya no to bo ase paper ho kama afa fire ho 12 hours men waye paduano from paduano to kro de dem okay the paduano e da na say bones your friend say how French bones bones de nkoto de bones na why ye will be an the French tese Ghana mo friend bone na say okay obia nkoto de bone ready say nkoto de bone de we fast yenko ye confuse ni pada sani bia no ni padua no okay tokro dem yeah French ni friend vels okay into your vels no levels no la vels oh what the pasta na tiles what the pasta na tiles yeah the chemicals na wo mu no bowra ni padua ni na koye mu adwuma into ani baba ho so no madu bet na wanya instant healing me pacha wa dale vels ninti bomo de nepebi pharmacy shop bia mo across Ghana obetimi anya bi na wato frey upadodo wetu ananche bufofo bia e was 0248509003 and I pay 0544569251 na onso eje wodie ye kasa onka each patcha we se feel heat no chocho skincare product hey chocho herbal soap, chocho herbal cream, royal gel, 100-foot cream one of the chocho balm na be kunya kura chocho de nukreni naima esa we be doing nyina ko meeting no mo so ano okay chocho no scent chocho bae no ana ye nua ma na sabe producer omo etiri ase ho a e ma no bebre na ene ne wig mu pampa ne nyina chocho ye ne nyina okay ye fu aye nufu no oba nufu su bia no normally no heat no what am I say chocho akare ade e be ma me hu se what French ne say no for French be friend saying because Freddie Merwe nyabete tobo yenko I say no for what kind of more they say ya can't say my lolo nye lolo ayede enye lolo ayede love
ana or miss I know me we ya ni lolo okay o charity that's all move okay move that's right okay Mr. Wanda Chocho I thought you know Chocho factory no was home me pacho rough shop biamu a drugstore announcer pharmacy shop announcer say supermarket biamu obenya bi udun cry panda mart obenya bi palace mall obenya bi but your total was spinkters WhatsApp here any no chichen komo na on share experience with us 0504 555535 na 0551815388 na any chichen komo mami mo hwi mi nra ABA Herbal Center si meduntem mesama bazizia memma doctor akwaba doc na want to say nyame adom mama na so e adom kita ye pa fire nantene enkwa me da se de ye nantene akode na memma modwuma pa mobo e de bo aga na mani asante munya kokon ensham no ntema papa ena wie de ye bedi nkomo afa ABA Herbal eho na ABA Herbal ye ba ye nunya te ABA pa esanse ye dine se de ahyata ba bia abenam bia ABA eye ni hu adwuma na yeye wani no asaya kwa koduru sen obi si mani no asaya cho mani no se ya che enti mugidi se motimi asiesie amaye ane ABA si de ohu ni sa asai na ni da so nimu no se wunya de bepiem na so ye nko ade onyankopon be nyame amo no so aye na koa kwan bi obefa so obehwe asiesie wani no amana sini dadam mu bia no obehwe asiesie amana sanso asini dadam ani frayale ya de eye yie pa na sani fayare ohwa na ni yare wo ho de a na aduro wo ho aduro papa wo ho so ne ye ABA Herbal Clinic asue na awie me kanfo de ama wo se wunim obi uhuni pa bi wa wumu ukunu bi wadamfo bi uyiri bi uhuni pa bi a wunim ni bia owasa wo hawo ya waka kire wo se ye glaucoma titimiu etete me pa chaw se ya fidie no wutie radio wa na watie ni ye no agye namba ndi amani pa koye ne mwa nsan say yare ya enam obi sunsun obi nsusu hu obi ena ye wa nsusu na bia da bia wutie yen da bia wo hwe yen na se bia wo ye moto a mesre wo se me pa acho me ye na ma ye ne manya anye ne na moto wo ye musuo timi wani nku nipadua ne ho na yare amfo wa antofom da bia me ka kire wo se ya na ye hia sei na ye ma me ma mutie ye papa na mutie me wo fa no mo me sabio se ye de adwuma yi ye ho anu se me adwuma ntimi nya kwan ko se brebe don hiri mienu miensa wo clinic bi sanse me adwuma na me ye me nya adaje da bia me ka kire se de wo ye ne ne no se ne wuni ho na yare do to fom acha na wa twa obi ba be ye de wo ye no enu ntimi sraw se da bia wo kwa market na huni se wankwa woni nkula ne nidi wankwa efie bebo a enne se yare do to fom a afa aduane ne kwa mfa so be di kwa be ye problem di ama enu no obi ba ya se o si ye ma nyare ana ho a kamini se nipa adofo nsan yo esanse eni yade ehu hia nipadua ne kanea no eni ti se na oda ho a twa se wonyo be betena wo nchen 24/7 na se nipa no be de ne wanya no esanse ono nso koba de bia enu ntimi sro de bia me kase tie nipadua no nipadua kwa ne kasa kire ye ebre bia a doctor fo nim dia me nyante ase se yare bia ne ho a eba ye nipadua ma emmo ye nka ye eboye punumu ekasa kire ye ba de bia de niema yi ye ho an se de me kana enu ntimi sro wo se eye glaucoma na hawo a ebia doctor ka kiro ana wankasa kwa onye de nya hu se glaucoma ne hawa odun bi bekasa sentence of glaucoma cry ye den glaucoma na eba ekasa kire ye ene na akamem hefe ni hintefraye hintaw obi se ye doctor na minimu da se ya anifa ya betimi de mato dem because de bia na mekoba de bia na mi akasa na mekoba na maba be hwefie na minimu da glaucoma ni sie no ene ho ahomiti ye pa enu nti na awie meso se ba bia wo hwe ye fri bia na entena fie nka se ye mechinchini saa menya anu aduru makosa menya anu aduru nti saa no mu nyina ate pa cho ma ye bia heba oba ye bia heba na be hu ni so saa hahan wo tumi na hahan di djuma e wo nipa de sani abrabo mu enu nti de bia me ka se twere kronkron kwa me ya te se ni aduaba ne fa hahan ne sa yare na kire se onyankopon obo ye ba asase we se so ni sa yare ne e ba betena enu nti no di tumi sha hahan mu no na so di tumi asha hahan mu dia ne na sa tumi no akodi nipa ba akopɛ ho e osofo atosofo rasta osofo tv de si number no na fra ne ni ye ni nkombo ye number no ye 0541 0541
56 56 51 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and that's 050 28 12 161 050 28 12 161 Grakoma yare ane ho ahometi yie enti eba ebebo nkaye ebebo okoko nipadua mo ahuni se ade eye medie eye Grakoma to se metu ho anamo na amfama anto dem obi fra o se doctor me ho meti fatimi ye me ya pa obi se doctor ase ma pampa mu na ehome te sa akra ya wo ne foforo obi se doctor me titi me hwa me pa na ma pepenkele bia nom within 10 minutes 5 minutes na pains na start eba eye Grakoma obi se doctor masum timi ye mi wu pa ase ye hwie nso agu masum eye Grakoma na kasa kyerew no obi ani so timi tutu ni te sekuro obi timi posa na ni na ye se ko eye Grakoma na kasa kyerew no ase ye hwie abosia pa agu wani ne so timi wo pa wo ye ho hwie nye ye eye Grakoma no me pa acho se wo hunu sa abopoye we bi wo wini padua mu a kasa kyerew me hu yanka anu ni aduru tu anamo entam so na fa wan to dem no waka se me hu yanka me ko ABA heba nkanye ni se na awie ni sei me ka ni se ya na me ka me ya hunu se omo ba ya so ye na omani efra na sebi omu hunu ade no oba no wo ka experience awa famu abra no ono akoba ani abra ya we ne de ne to dem a me siminu awutie me ma me awutie me wo fa wo hwe ye se wugina ho no ma wura be ho ahwa de ho de duane ane nsu kra bi nka wa no enu ti ye ka ni se na ya na enim de ye ka enne ye nyankopon wadom otimi ye kosi koba me pa achew wa fa ka na bre kuma se kwada so dwuna se market na chi wa beje wa ya rese free ho se wo be nkrane ni mpatemu a ye wo kaso millennium adade last stop inside wa ene wa ye bu adwuma pa achew do ma hinkwe wa pie ku bi costa brother dwom emu bia ben wu bia bla ya so ye beje wa ya rese free ho no mo dan san ya we ne do bato form na na beka se mi hu yanka na satam ne nieme ya akachi e di ama enu nti mesro ABA heba clinic osofa to sofo rasta ono ne bora kwa ye bretu ko penu branko hini nu ne tane de bafie ye ba bato ye bo asesi bia na ye powder form ade achi anopa be prim sabre ya no mienu ne fa bo apam nkoidie e de ye nipa bebre na adidi wa wo ni de nye se bia wo ye fasting bia na bibi nti e na oni de na mu nipa bebre aduane awudi ni ne dai no e ye kokwa de bi be fra ne wadi aduane enkwan bi ne ka ho so na wudi enkwan na ka ho na ya akade no na de agum se ye stew bi ne ka ho na wudi stew ni na ya akade ka mpesi a na emu na wudi no a na de afra aduane koye ntini o moja ni sanse mpanyifo se ni bo ane kotirem to se ma wadu ka koye wutini madwuma na ye ntini ni madwuma hya ne nso adopter fo enimu de pa ama yenya munti ase se ye ntini na ewo ede ye tinimu no eni ye nini di nkita ho se pressure ba nipa wuntini so a emergency mi ni afisane yi ewo nipadua enu ntini na da ye tim na ni ye nini edi nkita ho no se pressure ba sentini no so ama me papa owo me wo fa wutie mi nua kuma me pa cha wo ye den a wo benya wo haw ewo wani no so enu ntini na wo ba wo se ye ma wadura ebetimi akobie ntini ma ntini ma ye adwuma yi enu ntini ma wadu kwa ye adwuma wo ntini mu aye adwuma wo moja ni mu na aye adwuma wo wutini mu na ye amaman ni nyina afi wani no so ababo ntena ma ho ato we wonya no wo baabi ate se ABA heba nkwa na ya fato ye nso a ye di sa adwuma no me pa cha wako hospital doctor say ete na esi wani no so ete wodi epie ni mu ne wodi epie ni so ni nyina ba ABA heba ye be sha aboa wasiesie ama ete na tinye afi wani no so akwade ama me pa cha fa che ye bia wante ye nkantem ye di ka kwe wani no ba ko operation enche e bia na be baba ko no so tu anamontem na maba ko so am ya fa sika kwankwa kan ebi so a okra de afi na ete na da no hodi ama wahu me pa cha bra ABA heba be ma wadura ebe ye ete ni nyina afi wo no mo ama ho ato hye no so ABA heba clinic ya se ho ye nya operation ho me pa cha ye hwaniwa na me kan e medical one doctor na prescribe de ama ye ehun komo na me de nya de bo life no eno wo no mo ne mo doctor prescribe e yes pass de ama wa da bi e hyew
enka wo ho asa wagya wade wo fie saa da no kwa ho a wo mpie because wo hu se person na me pa chobra ebie helper ye beboa mo yi se person na ahwehni wan e de ato ho no watimi akwabla se person enka wo ho ene tie ebie helper ye mfa duru nwu ye ni so ya se ho ntina ba ye ma waduru a wo de kwafra wadua ne adi a wo se de ma na akohye wade adudu a ye de be ma na akohye ne dudu na aduru na ye ntini wo mogya ne mu aye adwuma wo ntini ne mu na ye haw ni nyina aba abonten ama ho atɔ me pa cho ye kuma se kwada so dwuna se market ne jiwa ene ebutu a ye bu adwuma do ma hin kre wa pie ku bi coastal ebina da dwom me pa cho wo wo ye voter region wo ti region central region eastern region ne patem a atadwuma we atede nyame adom ya bebie ye branch ni bi wo Kasua Millennium adade last stop inside hwa ene ebutu a ye bu adwuma sabe doctor hwa oye adwuma won krane ne patem enti me sro wa pese hu doctor wa akra bia no doctor wo sesi a wo ye adwuma betimi akọ na wotwe we say di kwa nyina kwesi da memenda doctor wo Kasua Millennium eyo sofata wo ha wo bu adwuma me pa chaw eye diabetes ne ha wo a diabetes ne ko fendi fire we ne deba me ko ye ma me no mo ko mu mfie ko mo ni mu pa no o mbedu ya se ye ho no mo ka utimi so di ka ko hospital ama doctor ka nyen so nya diabetes ansan na ni ba be fra na te say diabetes na na nam so me ye ni krat me friend me sraw so wa ko hospital na doctor so nya diabetes a bra e bi e heba entam so ansana bibi fofo de ho aba abegim ebi so a wako hospital doctor so nya HIV mo woni bo ni peduam pacha bra ebi heba clinic ni na be hye ni ama wadu be yimbo ni nyina for system nim ama ho ato high pressure na low pressure me friend ka to edit makata atimi mu die hu ye no ato na nanu wansia do ni hu ahumiti ye ni hu ye low pressure no pacha wako hospital doctor account so low pressure mfa ni agro to anamane bra ebi heba clinic be mo wadu pressure no e ba be da normal e de ama wo me pacha ye be ma me masam ni nkoyi abra ebi heba oba masam ni nkoyi bra ebi heba na na si forma wetimi edi ni me masam me pa che de number ne fa ne ni ni nkomo ye number ne 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and that's 050 28 12 161 050 28 12 161 yeah dwe fiti da joada ekosi da memenda ewo kumase akra Kasua Millennium yeah dwe fiti da joada ekosi da kwasi ada isense hospital one doctor for nete oba abedi card 100 Ghana cedi na ya show atake vitals bibi ansana kwa ku doctor your machine we be screen from your head to toe ye free ansana ko hu doctor ajiwunru ebiye heba ji ahahan di na tumi wa ahan mu na wagem sese onyankopon ne nsa we ewom okay Abraham ya mu a edepa eno a na se eko edu brada de a na chese gebe nye bete Abraham ene brada Abraham yeah. Okay, na say we na banana you fake. Abena mo de me say abena mo na se bedroom de oh pa fa bomb kura bra ye fa ho so na o ti abena mo ho a abena mo na se o de yaduane ton a o boka okay obi ato bi di obesan ba obi ti de fe na abena okay nipa di ya ato aduane no na se yentumi mfa nipa di ntu amofo anaduane fo nti abena de obi onton mo onu amoton bia no ohia abena me pa cho wada ba bia wonam bia so to bia mo abra mo sample ye twen nra mu mi se do nya so kwetua me se wada so to bia mu obetire nya bi na water food and drugs authority ama kwan so se yenton ba bia adri wapomudi na hu hia me wo obi a wo honom na otate se obo shisheshe wo ha na huna mu sheshe enche class wonsa no nyina ye titriti anase wo ye du wona nte kakra bi a na wo bre wakuma ebo pere pa anase wonya tipa ye bi a woni ba bi efre endpoint homeopathic clinic endpoint there makacho say ye free screening na watwi a eda ye nimu nyina na free screening no there ye won ma won ye hwe wonum prostate wonum kidney any afei oba wo pa wo female fertility ye hwe mo apart from enu ye de bia wo ba ye be hwe wo dun cry sphincters opposite signs ye be dia no
pacho mo fanche me sprinters opposite Shell signboard obehu ye ewo ho kuma se ye wo Kronum Abonya ye be Angel Educational Complex Samson Atakradi Anaji Estate Tamayo Community 22 Techiman ye wo Hansuya na fe Esiaman so behu ye wonzima me the doctor number no ma won wan se frɛ no sie na fe free screening no ene ne ho nkomo na fe so beji wa yare hwɛ 0244867068 na fe betimi so afrɛ 0274234321 Lilian seasoning powder what you be just what say no we be di ho dance ye man nyina mema ne nyina di ho dance ye we ye noodles ne spaghetti ye was stew de ne wo ho say no esi wan kasa chi ho eyi bone minim ema no a mene omo office ho no ya ne no matitu ya ade ye ba na doso mama Lilian Mr. Osadi aya na aye no na na titi kofi omo akwa ya dance for omo adwuma unti wunim usia ma obi nida omo de adaka bre aha wa ho se say de atero wa ho eti ti awo mo tie mema ni nyina boys ni nyina eti na make eti mama Lilian madama enkrawe efi ye ho eti no do ba bre bi bi we see yi eye kama pa de wo de ye jollof nso ma jollof no aye de enie ya ma all purpose sebe ya yenim ne awo yo enti we ye all purpose eno no wutimi de ye bibia beef edie na de be ma akukọ na ye superb ka se superb ebe ma na ye de no be ba cho enie eye Lilian oba bi ase onya 100% sesos dia 100% sesos ye de onipa oba ese onya to kakra nya nufu kakra eno na friend sesos osanya trinwi ya friend obi bia sesos okay okaboma your back your front everything sesos dermatology says sesos yo na onsa no bo wa woni to woni nufu body an so nya body an so basa o ba bi so nya na ko da we da bia ba ma bemunu mu na mema so de ba bia ye nya didi amienu onsa no ene o ba bia ene o ba bia wonte bi nka o de awo mini akukudu ntimi nyatwi me pato adama meko Lilian spices and Lilian seasoning powder no supermarket na so to bia me gaso ba bia wudru wa bisa Lilian ase se no an eko eyenwa kama pa pacho friend numbers we say na unsu ko twa bi e ma na modwom no ko fa bi na unsu kokoton 0244406192 na fe 0598910500 0249712246 wunya boso pe emani nyina se di wonu masem ama wo ye kwa guy ho what you say opese wo why you know to sin ebeko straight akopenta fo ndi abre wa mpache wada aha na ehese wo ba na we la show mpache we powder na wanya 1 liter bottle of water mpache aka ho fagum na wo so no abo bia ebeku no unya di good day ni mu a me se anu enye den emo anu ekumu nyina e de afiri wa ma la show dia nipa bia wo ade bia ye bia no tie din na ema hu say la show okay levere me chese to what it okay yeah and them kind ya me te was eno an say umiamia okay udi gu nsuo ni mu a na umiamia gugu ntokrum okay o kitchen cupboard ba bia oni hu ni bia no ntafre na menye hu nso uni hu ni pia go so be bia o kitchen cupboard no mo tum ye crusade wa ba bia samu anu nso no mo de area bia friend feedback okay wodi wadua ni suwa no mo abetena ho say I understand ye friend feedback yeah na so dia nene me ya obema mama na sere ama wonya ko beku fi pacho fra bia na bia betire nya bi ato wonim se bona gode won ma na wonum de kenkon ba ye wonum na banie fra wonum na ni wonum twetwen komo 0246519012 syntax tank ana me de wuwie what you say the tank na ne pipe no eye kama ho den papa strong tough on the tank bebre na wodwa so nenso ebi aba won che okay on be je mu din kekekekeke syntax tank de e ba wiase e na Ghana ha na onim say French fo nyina betuko okay French fo nyina betu syntax tank what mas e tanka apoto bibre mam okay tank no me pa chaw me too apoto apoto bibre mam esa anten e tanka awiantimi mfedi no okay e tanka
Ose me ntimi nka Sente time. Kana mere. Wo de kala so na mere. Sente time. Ose Sente time. Yes, syntax. Enya syntax. Ese. Enya Sente time. Pacho online no your syntexgh.com agent in the doso. And it's a number we say e come and tea frɛ wo kakra bi ekra bi e be ma size I know sika ne kɔ now so agye wo de 0244 335 me say obe ya attack for next year 0244 335 168 mommy say number this will be 0244 335 168 yakwa guy way na edro no ye ni ho nkomo mame obense ne wo ho 25th me de ko keje Dubai why ada we ready be afrem okay 25th so I'm at 25th my ready okay but I see you my show for the T4 pagina kwaba emfa embra pem sign hereby CEO Dr. Joseph ama wono na ama ne ho kwa Yakopon nam ne so a eye bremodi nupa aba adwaman so ye no mama na siesie ni padua no ose ba bia so ye na tie fi bia ye nchia na ye musa so wompom etese siesie ade e na adwo ni padua na boso fruit so ka na ase ba bia wote ya wo ni padua ne mu bia eno ti na agan na do na ye kan ba bia wo bia no agye so se eto sen no eno na ye to bi na ya no na aboa ye na afi ato sen na sesie no akura ba mu no a ama ye sisi no adwonku a te sisi ni adwonku nyina echima ye ya no ye nyina ye no magan na manatene ama ba bia atene ewo ni padua ni me ya gan ne nko a ene kuta property set to me yes na pemsan herba de so wa wani tuya da nupa no a na ye wrai agya wode ba ema yenum to utie mem na esisi ade na aba beji ni padua na boso enam so ama mema edemre ya ba na o mema ye ne dafomu a ya gan herba Mr. ne capsules no na ye ko pharmacy shop no herba shop na ye kwakoto bi na ya no mama na boa ye na eku esisi mukro na boa ye to ya na se kra de amaye ye ma me fodwomfo ma ne anim samo brepa abesode anopa bebra ebedru anwuma na abeba fie no na afa osisi no to se mu hyehye mu ye wo ya na waposo tutu ye nyina ye kwa akwaje agan herbal mixture ene capsules ni bi na to se na akosisi enim na sisimu kro ne ya no wo sisi enim no akwa akotu ase de amaye mema no ye se dodo no ade no ebidie ade no timi sore so adwuma no wo so ye no ontumi enye ni nyina esisi ade no a be ma ba betena osisi no bi so ha ne de no peja no mukru ansore na adwuma no Yakopon de ahye ne sa no watumi aye emu bia ofole ya de bia ko pharmacy shop ene herbal shop ebe wo kwa also wo to agan uje nsuo no a na wade to paye na wa frɛ numbers na egu TV ne so no na ye ne wo atwetwe nkomo ye beboa wo ama brotherhood code ahodo bebre no a ede aka edre ne ho abado me beboa wo ama dabridjorism no a aba abeje o mema ye no aboso no etu ase kra ede ama ye numbers no 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 0244 718 557 0244 718 557 ya kasa mema no asampamu ane ma no dodo no ani agye so ma ne na mo complaints ne ba pa mema no se anu mo fere to mo tumi ka to mbeka guma som se ya na ejo ba ye tena se ya ne etufo ne ne wo edi wo enkomo mema ne so mo ma no magan no a o ma poma ejan no o ma to se no o mo ba no na ma dodo no a edwane ne nyina se ma bebre no a tinka te kolibido no ayira kura enu ti mema ne poma to no o mo de ba na ma no nam sa tinka ne ho nti no na akoye bibia ho oba se wo tie me na wo so lolibido e na ba wo so watinka no atekwa akono ne ni ho a be ba chokoji agan herbal mesha ene capsules ni bi wo pharmacy shop ne herbal shop ebe wo okwa oji a onu ma beboa wo na afi watinka no ayira ne nyina feelings no ya na hu hia paye enu ti sa wo de atekwa a koji agan ni bi na no na to se na kosiesie wo mayem na watinka wakono no ayira no ensa emra bim na be ma ne to agan no na wo de ba no oba wo so de hia no na de ni je aba betena efi ho esiesie watinka mu dwumadie sa no na esan so aboa na o maye no a eno wo kwa fichu na adane amane huru bebre ya de wada calendar ese na so ese ama adwumadie ene ne date ese eya ododo no akwa fichira eya na wo huru no eya gan herbal mixture ne capsules no ena wo kwa koto amane siesie osa emoja no etu bebre ma ne bro so no wo so a wo de no emba yie no ehwetwa sie no ye nyina ye kwa kwaje agan herbal mixture ne capsules no eno na beboa ye esiesie ye na afo ye kwa fichu amane huru ni nyina
nyinaa etu ase kra e de amaye ti so yoba na utie me na wo maye mo akasa wo setimache bia bemu a o ko pharmacy shop e ben wo ene herbal shop na wakwakwagi agan herbal mixture ene capsules no na esiesie o e wo sa kwan ne so say ye diabetes say ye stroke e wo liver na akọ hospital kidney ene setimache abemu a wakwakwagi agan herbal mixture ene capsules na bebo na edi wakagiremu na etu san ade wo yes kra e de amao e bia ne bia choda da koto do ni bi na enumenya ma ye nso a ogi agan na bebo na wo kwamo na omo nipaduanim no omo omo banji ban akuti ayadewa no omo so ho baye de se de be ayade bia entumi emechi emfanfa onipadua ne so be pacho oto edo ne wie ya na wa frey a oka wo ha ni ti akwaji agan ne bia yenso ye becho kwan pa fa so no aduro no a ebebo na asiesie wo kra wachi kase wachi dompe wachi bremo no enenu emututu na amanehunu ewo mu a kwaji agan ne bi ne no ebebo na wachi dompe no ase bia mu ya wo ye nam so a okoda anyum obi abo ne mu ase edaboko no o de je so to won fish na wato won paso no agane beboa na atuya na se kra ede afi ho ede ama wachi kase no hia pa ede manipadua no se sisisie ne so eno ti eno ne sisisie ne kabo manipadua no etumi ejina braniti wa wo se wachi kase no wachi dompe no timachi be mu a wo na mo na akwa afafa na wachi mu no wachi wono balance sa eya agan herbal machine capsules no ena wo koto bia no ma beboa atene wachi kase na yiya no kra ede afi mo ede ama emema no ayenso ye kodwo so ane mu apa mieno yaka che na mfo se friend for papa so yekoso baby anyinsen na ye kuro na aba ye so twem no ye nyina ye to santina ko pharmacy shop na herbal shop na yakwakwagi agan ne bi na yanom ojo so twa na ekuro abamu no e agan ne nko a na betumi akama wo na siesie no kura ayiya no e de afimu e de amoda sani bi koda osore prensan prenan prenum jonso ansa na ade a chiri nyina ye kuro na aba ojo so twa ne jo so no ho mobo no eba no je so account sisi so na aba sope se de Ghana water for atopa abu afa na suo ne ba no oto agan na wono ma beboa na etu sa ya wo nyina se e de ama ojo so twa no wa yase ho no a e ya na wa kasa so jo so ta ho na ya wo ya ma ne mema nyina no ye kwakọ no agan no ama ne to ase kra e de ama ya mepa twa agan na dwuma ya e ne se tu ya wase kra e de free ni padua ni fruit so ka na se ba bia wo te ya e wo ni padua ni bia okwaji agan no so ne to pa ye no wa frey na wanom na aboa wo ama ne to ase kra e de ama ya numbers no 0241 0241 604 702 702 0500 0500 88 30 0500 88 90 and 0244 718 557 0244 718 557 everybody at top it Ghana had the herbal shop the pharmacy shop aberam bia o de also to agan edro no to se no jinsuo no a na wa de to payeta for the road junction PF pharmacy wo ho okọ abanya edro dudu ne bako na wa to kolina keba ewo ashton hamme ewo asafo sanso na Freddy Mensa no rock pillow nyina keo ena omo wo maje edro dudu ne bako abanya bi na wa to sanso na crowd pass ventures okanshi drug lane okọ abanya do pay bi na wa to hambo madawa hia my pena heba okepo jafeba ewo makasi makobam heba wo kokọ ena ja heba so ewo goso nya hanko a Ghana had said makacho no herbal shop ne pharmacy shop de be wo no obowra ho a wo so pepem san edupa ne bi agan herbal mixture no ene capsules no to wie ya na wa frey enso a ye be cho ba bi be wo a obenya edupa bi na wa to be pacho hye ne so mai se pem san herbal ye ne hospital bi a enye affiliated pem san herbal clinic no fa ne guso a ye ne ho juma enche bi a ebeba edwama se so ya tere yakwa wie ni mu a agan mala mesa agan blood tonic agan processed garlic mixture no ni nyina ye dia ba ne processed garlic mixture no eno ne dia ba hye powder no anan a se se no eno ene wodwa so a ye kwakoto bi na ya no mane to frey a o ka ba bia wo wa e be cho ba bia ben wo na wakwakoje agan ni bi na wo so wa no ye numbers no 0241 604 702 0500 88
A guy herbal mixture and a capsule. Sekasa Ganya, baby, I will be an oaji. So say, eto say, nature say, one so when ya wahoto and no, Mame and chame home, na me yanka kaka, me ba homano so, na ma beji wa drink chair won't come on the day and home. Me chame home, abasisia. Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5 Hey, Adrecha. Enti sia, wo twa wo ho sei. Messi. And come on me paint mate the menses hanko. Na say nie 200 cedis. Enya se wepra. Na wonte tap and hop nka. Eno nso ne den. Tap and hop eye dwumekuo a abagana. Se obema a passenger for ene mate for ntokwa nyina to echa. Hey, bominchiremu. Tap and hop for the efidie abobo taxis. Ene chocho dodo nemu. Wasanso ama a passenger for kada. Wadi sika beguso. Na sa wotna car no mu a na wode akyerɛ afidie no so wodru baabi a obesi nso a na wasande akyerɛ afidie no so ebeti won lorry fare no pepepe Tap and Hop main office wo Amokom ye wo agents nso wo Edum Boss FM ena Atonsu High School Junction momma na momma register for free free 053-512-5004 Tap and Hop ye dia brocha bagano Also would be your person. Same. Yeah. Mache, who said it, you know, kita iron. Madam, there's a living and check in, you know, iron, you but you're going to see in fine. Beba, way and almost a fun. Bioglobin syrup and a absent. A mujadru, a rich in iron, folic acid, and a B vitamin. Engineering drew who and mapodino. Window. And here I know when they are. Jelvita. And yeah, Madam, I'm more capsules now. Oh, I say, yeah, now we are what I'm for the catcher was say. When I compare iron, when you could be a man, what I'm pressing iron. A bioglobin will be it. When I come on my bedroom, when I baby to iron. Hey, side of fire. Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Eya Pomodiedro. FDA actually doing cartway at I go fear. Hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I want baby. Now they are telling and let's say what be Nadu. Bra, what's the pain? And yet, sister and I ask the arena now or the hono into where the patch on area. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you why I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me here power. After construction, a young not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis, anybody pains. And yet you must say, Ahomeka hit patch. Hey, bra, Ahomeka hit patch. I had my power. Me feeling hit to be a Mediterranean. I feel pretty a wabi mo. Please not to me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahomeka hit patch. What the peps and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFR 0599 802297. FDA Ajidin Kratuatu. Kanena ya frame Amana no Rural Bank PLC. Say dear midin for front no day. Amana no Community Bank PLC. Media for Fredia and Yama for front of media bekanda no. A be any funeral loan. But Jibosia kwa ye. We are for better dear da. I say so. Freya near for a bear for a pine sunny a bear from Fidia make you with somebody about Otro Winsua and Nissa will say Kana MC so ensa Kanwa today. Aye before. What befa Brani Aju will see Kadia more about Fra Amana no Community Bank PLC. Sika kiti binya bejo. You mother than a service account, current account, fixed deposit, Nasa Bosiani Diana, and it is also loan or bonanza loan, ya car auto loan, Kiafui, Omaja Bosian Koyamuki, and Intinia to your Bosia to your Grabata Shita Meninano. Yashia Cassidy, and when you're here, Yanni Lawrence Station, and edition anymore. Yasan will Mromu, and listen Louis College of Education anymore. As of market your home, as so, a BNA, Abuaka, and Natafu. Phrases, and Nukobo, and 05
020-972-4946 and 020-800-7254. Amanana Community Bank PLC. Service beyond expectation. Afedie ya tuadi One Agro Limited awo mde kin kom baye achama na so bia so empenifo kan ya moa yesikela bia obewu live show enunti One Agro Limited awo mde kin kom baye adi adura ye friend say live show aba ekumo wa mo woni nyina one time ensonkronsuo tafre sakasaka antatia emwa hudo bia ama woni enka wo dem suku ahudo dormitories kitchen toilet so bia mo wa eha bia nyewuhia ni adura efene se la show nko ena kuta pampan so nko a uspray tiki emwa mowa no ema wo mo betafri aduro no ahye wo mase sa unsaka la show yi sachets ba ko a fa mix ensuo 1 liter bottle wo so kopem se abanane fa spray wo dem ho ba bia mowa ne wo bia wo mase ebe hye sa wo pe la show yi bia to afo ani kire mamu shop bia ye to nsonkro so ntafre emwa mowa ho enuro bia sa ye supermarket tabu so fo chemical shop e wo Ghana half an babia. Ade, couldn't sleep at night. Ye frame na Mama McBrown. Many jimejum ho sewa. Enti me fama juma ni agrokra. Sara na me fama naso endi agrokra. What done tuntum ananta frani mwanketenkiti bi hawadwene. Yankasa. Enunti na me use holy multi-purpose insecticide spray. Ade kuntuntum entafre ene mwanketenkiti ni nyina. Enti kwa ji holy sesia nedana papa. Holy mosquito coil. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron. Se upe dudu etua. Fra 0302 681582. Kumasi 0322 037623. Uspray wo demwa. Kai na free ho minute edunum ansa na wawura ho. Afei enso mosquito coil so abra wo dem ho. And fan to baby am Fransa Beka. FDA agi ejedi nkrato atu. With whole insecticide spray. Abse twa ho agye nkratro kakra na yakwa bain mame ma homa no so na menye wadwen kire wo enkomo a yedi ye no eho wadwen ye osei oba no nase no be ma no he na wugina mame mra homa no so mesira wada mame mfa echirifo no kakra na fe mafa ye ncha ne 55 na ye nkonti mame mfa enkaifo no ne mo amwo the outskirts of Kumasi 03220-835-818283 03220-835-818283 ma imenhwe se menya obi ewa homa no so hello we dey wa family pa pele kona emu oden why yankwe na me pa cho me so chi go ko bra me ka je free aso dan ni ke di so chi pa na me minia be man se onya ya mpia na wo toto no se be tuko ya ba mini kaple na uni kaple me pa cho ndo ba ndo oni bi wo so ba emunye na so uyu obi adman ti obi adman na wo ye wo mpia aka ye ni nti no pelo no fe bra se se na se no lo fa san na odi aba ada eto me bi a odi no bi hu akọ ti ase o to fa o ji ani a o je ho fancy a wo bo ba na ba so no na ense fa abuja for mo nka wo wako ya de na ze wako shibu 30 years go e ko 20 years ni na go oba na wo no oto da 30 years no o na ko ma no e kwa na oba so obedi die etu wo ba ma na ka oba bi ye wo sa ga betuma na wo za ti se so bank oba jama so ko ba ma mo program po a e ya wo na wo ye ne sama no ko ye za na ze ko e ko di pa adwuma ba ntilim to nya ya mpe na do to no mra no fa amane fa ye pie no nya de na ojo na ni ka pe mi sika e du di ka udi die ense mu na kwa be da se yo yes ye da say hello Udi baby afrefio. Kakra. Na di baby ana mema. Ihu ye ya se di country bi. About 13 years. O should be you. Na ma fi mo se be se o fom nyina kata e kire mema. Saka me di maka no. Okay. Ene dia waka no. Hello? Regie. Opi. You do it here. You do it so. You bring my preference. Operation block. I tell you, I can't. O de enko na de aya na aye no. Kwabona mo ho. Obene na muta anso.
ɔne ɔmaame no wɔn mu nipa wɔfɔ papa nyame busa wɔn wɔkɔfɔ bi baba ɔbɛyɛ ko onimu da 13 efie du mmiɛnsa wɔkɔ na ɔtu kwan ɔsɔkɔ Libya wukɔ Libya ejobe so 13 good years eba mini keska we are poor what is uni keska 13 good years na afi no hu onye careful na retu onyame nsem so bebe ba wo se wona hu di nte ko na wale ma oba fun ko na mo no odi obani se wo ti wo hwe no oya le kaisin no te hu na wodi no abotre kaisa bam dia cool it down I can see you. Hello. Oh, me my hand. Jawofa. Oh, me my sumo kofiase no tankoji. Oh, me my man no be Jafonia amoni adwuma. Na ne brago atono so asene ba penu kofiase oni Mr. Apia o so ma amoni adwuma pa. Nigeria, a champ of brofin, ma men champ papato. Me ton kan che me tia wo pa. Wo me. Said ye mi nuanu nyina frɛ ne e kan be ma yasemu. Ebe de ne dru Father's Day ye timia to bibi e de ma ye papa no mo enti yesre sebi nyame ene di kwase asema no waji akola yi fini mo problem abeto sa be ya na enne wu jana won fa ne nsa won konsa panza yesre papa no so pena so bie na so peni yi a o meka me ma me o tiedwam na a chopa bi je ye nua bani die a wode bema na obenya na so ndwie no won fa ma na obu we mami kwasi a nyame ene bedi na asema ma no me da so wo me okay and so you da say hello why ma bi me da fo ayo ma bi me da fo papa wa cha de bebre wudi baby of refi because I please stop calling wa cha yenti wa oh sanko fuati ahoma ne hello na ma brother o mati na man so ma beji na so kwa yeah the drug aggregation tafo ni nyina brana edini o na ima na toda ho ebisa ye ho se nti awade bibli baz si Ghana for pa dini pa bi faso yi ede faso ne wo na nka mo kra de mo nye nkwala asa mo nye nkwala asa na so ne ma amoye so ho enti me de be ma no ohe na so bibi won nsemu a won hwe no setre wo ba no bikwanye de a blebi wo a won na ble isa so ntimi ne oba ntena na be to da bi na be ye ndem so ka se na be jani free ana ye nia no ma no so to da so a aya ma mo fa bufo nki kan ne ma bi a ense fata so won so recording si ya obo tire na ma nti da oba gira for so ki ka san se mi tire wa ense fata etoda o ha we de enya ba na so aya munya abotre awo mo kasa bi ho me da sipi okay mama family last one hello mama from pacha udi baby afrefi ni kasa fi ntobro so o enti o mama am say abranche no ene na mame nkwasi atam no modi no sabi yiti ameka se nkwasi asem se me yabunu ni minnuanu ma abunu fo no ebi ni mo musuba no otukwan ekolibia okọ Italy okodu ho wia na so wale wa ha minnuanu mo ma ne de ni oba ne ye age ba ko na mu ma me no ni ablante no o wabrochire no suban ba ko no mo wo wo dan na o si ye no o se ne ma me dia ono ane dia saa na aye nuanu ma abunu fo ni bi ye mame Ablante no okay this that's again no otewo no or the me the yin ya be mama me kobo no anya ya ba be fa na wa ma aka edi amaye comments no ebi we na ba so hima tie no wie na ye nhwe de wo ka kosi ability ya guy also share free UK Southampton more fire yada sepa Isaac Akoma so share live ya story e can say obaya mama don or share free London men why we na sabi o se me dey my confused kwa Agnes Amisa say ebisu ana yekum konfo na positive ohwe nipa dodo a wonum ko scene ho eti de bia e ka ma me ka say ye che no well ekwa from poma wo se o ma wo de
tobo kakra ma no aha no ya na ye ma no adwuma ya se oba betimi atena se aye nhwe for 13 years na wa go through dates nti wo ma na de kakra gu syringe ne de apia gu adwene ne ho na a refresh a restart ne ekwa enim Daniel Agbolozo wo se oba e wo hia mo papa manu are na sabia se na 13 years pa woni bi e die wa esa me so sa no so 13 woni bi on vida boatin I said me church amunyina we na ba se ase ye frustrate oba no e ye wagene sa and it's here okay comment no eye mame fancy na me studios na me meje adwenkyere no na yenko mame kasa na yenko ge na sem no bibisa se mame no se ne baba ne ge ya kade a wo ye nko na I don't want to say who mu asem de sana me hu no because o hwe se asem ni siko na ye woni pa bi wo nso a ono entimi nkasa ma no down safo no so ye wo safo no bi wo ho okay na dwen na ye se watch no baby a wo bechima ko bia na edi so ono entimi take decision ma no okay ye woni pa bi wo ho sa enti se wo kwa aware mu na wo de wase na ebe ye maame na maame ye wusei wo so maame yare anye bia wo nua wo wofa de bia na evangelist ka se mi ye nkwa aware anto abusua mu yetimi ka se we na nka me yire no we na nka me kunu no ba we na nka me nua no ne de bi no enti girl na ma na dwene na ba forma to the sense Ohemaa ekomo ye o ekomo ya pa se be meja wo wa wunya de ni bi ni esura bo forma bo enti na obi ka se o ka sem bi a yenya bote aso ne na no de ne sesane na se so wonsa de abonu wo mu no mum na ne ha adwene but so de abufuo matre da na obi ani ne sumum Ohemaa de won profile wo wa de abonu ye omo national anthem okay de di agoro enti wo ye ne den obebo ena ye woni pa bi nso wo ye lie ha o mo odua no wa hangi wa menyame na nyame ne wadi enti na mema bi hwe o ma oba ni suo sofom amwa wo okay ti na mema dodo na no ye wuja ma no wo kwakotena libia mfie dumiesa tu pesa wontu obi atongada aso ni bi na se oba na kase de wo ye me no sei na me ka bibia o se wo de ye wo ya wo so me kase wo we ma ba nwotwe ewo ho enti mema bum ma kwase a na ye me dese de samani bia ba ye jama ho che na twam me kunu jama ho for 20 good years if you do no wow na mete ho because of adia mean to me nye by drum rebe na gon me enso me kase wo no ba na te ho edum rebe na ma me hu se na ehun yin ase metena se bebre enti no me o say fa wonsa na bra me de koi if say me nya de be ma yin nsuso me so ma ye bone enti ge na sam no utimu se onima sam kanzo so se wutie na nasam na ye bebre kopim se won se ye frɛ boy no ene ehu na sam na ni so because ne sema no okeka no na emfra ababia anim enti bra no onko no sam mra bim na oje wona wai se woni ka sika na na be kan che wajimi that's oyene yanko naima yami nhyira ene na se me pese me pata obi a fi se uhu ntokwa ko a naima yankopɔ nhyira awurade ntonkwam ɔma wo ahene nyɛ fɛ amen ɔma wo ahema abotire amen na mekyia ura enche hene enche hene ura no ko fa sɛ da bi ɔyɛ ɔhema tie ba bia me firi ba never use your concern to drive my mekyia ura enche hene na oni hana hadwo pa that's right enu na ba mu ohu okay diana ba that's right enu ba mu ohu yeko naima de tie nie naima me hwa de bi wa asem we mu he naima ukọ wale obi na se oye bema ase mama ba wale bi da ma me se one ne da ko be kwa ka kire o ma me okọ bi se style ko me yansa ma ba me say
sika de be ma wakọ homa be kọ ne maame ho mama ne mfa ne mutu wa na na me nya ne sen mama me ma ne ka na asem nya me say dadaba e mo ba bia wale bi da mama ba yes mama ba ne dadaba dada de ana ye hwa abaya sebe mpaduasa ye pampa no yen kana asem sebe oda nipa ye soso ne be ma wale bi da oba be mo te sa da bia ne maame da bia ne especially maame fo no no tale ne ba ho te se nso nko so tale mpa ho no we ye be ma no ba obi o te sa wale bi da na ma let us be enu se oba ebetena bruchiri mo atena Ghana sa wade no enwale bi da ana be ma betena bruchiri na betena na ma de ateni o hwe science mu a nipa ni onipadua no hu eda ho ka hwe sex eda ho ka se de ekom eda ho ka e ka nipa ho nipa bia o ti wi ase bia no wo nipadua no ye wani ma bi ho a nipadua ne hia ibi ya duane ibi ya nsu ibi ya akono ya sex na die tie ni se edu da time no na enya ya etwe nipadua okay aje se nipa ba ko mienu bi no mnim kwan mo fa so a me sofu pani bi o se basa na matiasi abotintin ko ba bi eto damen na makwa akotena hobi mpao that's right se anwumre nso nya ha na ete na bi se na yire niku o se openne na do se fire bible mebwa na be ma no so de yam bible na ma de tie nie se okunu ti aburochire se de oba na de ne asie 13 years waja me ho akwata ba bi 13 years nti bi be ka se oba no oba adwama be ma no manana amana abo enye no kore na ma me ne wo nwale ama wo usu no oba nti me nkoba adwama okay tie me yo na ma me wa baso enye wo bi amfonso me yere no na sa wo se obabo adwama nya wo na wo ya mbeye dabi am a fool I become a fool say wo wunti me koya de enye dey enye wona abaya ye me hu na me pa me dey me fa be me mpa me nya dey me mfa nti mfo bi wo bufuo nkoya bone mfo bi wo bufuo so nkoya de wunti me nye na mfo bi wo bufuo so kogu hu ani mase obi di obaya ya wonya problem o de ba kompe madamfo baga bi owo sika sensu okochi oba bi dakropo ne ko da na ga ne nyame o se sofo mi hunu ga na be achechere me anam se yes unim ne yiri bi ana wone ne tete wo mu na agyae nti ne yiri no ne kunu yes ono so pese o ye bi de de etua ne ka e de asemba manya wadene se wo ye bi de atua apɛ obi back da e di problem bebre wo se gai metimi aka se 100% right wafa be ma ne mo ntumi nka nemum ut begina so ka se me ho kire me nya sika ntade ni ntese mfa be ma you become a fool then me from prostitute adentra na be ma no so prostitute prostitute nyanko se de o che bi afa na sa na ma na de atie ni mi bisa o sa ba ma no wawu anka be dey ana se be mpadu asase ya nwale wo so anka be dey that's right ntinya be ma say wakotena 20 years 40 years entina mka cha o se wonim what ya wo say me na me boa na mani tu kwan ene wa na oji tu na ma amema no for me ba ma so ba onya mabusua o beto ba be wale na o tabro kira me china tena ase ma ye bi da ma sa china busua tena ase a kira implication ye dey ewom okay because body no be firewood hey oh body no be firewood one can say na me can say who say firewood ade o tebia fa ne sa okay 30 seconds me stress onipa bia no ho enhwe na wo se wo hwa sa de no ntrise mo bi nya bida lady go da nya bida ade o po bi asem say enso ne sa fa no ma ware endi ne ho adanse ko asa we wo ye nti wale no mama de ne ho jo nti wale no fa no ne ade no ko be so ani that's all de no se ne boy ne ma me ne be hu no ano be ye ne ho ade ye dey e ma no okay de akowie no okay boy in fact your mama bi ho a o me ye nsom konsuo okay kwan yo de girl ne fa so no pe so okun girl no ano ne ma me aka bom ti na ka to se ayi mama ba no o ware bia naima se me bonkro bia me ni pa no so tie Nhyira for beka se na asem na me kam to naima se boy ne ma me se dem no na girl no nko ase dem o oba ya ware no na boy no ese ne ma me dem
otumi sɛ wa na 12 to 1 ansa na obeba na get nada ahomache no asɔre kɔ ne maame hɔ sɛ ɛkɔya ga na fa so gese ga no a preso obeja wade sɛ boy no expecta na sɛ ne maame ntu ne ka omo hwie kura omo ntu otwe mama Chase one ne maame na ti wo se de me ni Lady Gold ti wo se ne ire ba betena say ya so one ne ire ba betena de no one ne maame ti dada bad dia enko ye nware no jo maame fa me nante ne enko na ba bi adru bibia kakra me kan say tena make di kan me say life is about choice not chances enti no abrabo no said ye tie no ye wo free nye o bani nyina no o parents be guide your life as to what to do. We do state bia the choice is yours because abofra do mpe bibi kwa o kase o mfa we o se mepe we enti abrabo yes I was so what say ho asese ye wo ba asase so I do stage bia is a process it is said a process na enti no utimi ma obi make choice for your life. Okay, it's a lifetime wo kwa akobo bra said ye besi uye eyewa and si uye eyewa enti sometimes I was saying nipa wotena ti mu se sabio ye nua bai wo mu se ye nyina ye try se ye beka bi man but why a lot of mistakes allow say me my brother ma me bono our dear na relationship ami kom no a journey of no return na me kom na so me ma obi a kire me se we na ye enti gina sa gina penway na fa ba obra mra me ankasa me gina me nsedu me naidu a menye disabled and I'm adwiri me ye fine me ye sane na me tena ho say come and make a choice for me because abrabo na me kon me no na ekwa akobo ana it doesn't make sense. What's now what aduane minimum run a life for the say before obehu abrante no oton aduane de do so obehu ni wie na oton aduane a abrabo na wo bo no eye wo ankasa na wo bo enti ebesi wo ye se de meka no wo se wo ye adwuma hwe so ye adwuma nanya ade bi se me wo bibia me de mani asi so set a goal for yourself say abrabo na wo bo no wo pese wo drum pempenso bi nanya obi na be so nsa se de meka wo ye baby dia we will guide you. Parents, they are there to guide you. No one ever make choices. Even when you crowd parents want to be child say, Sabio, talk away in a time, and as if you star away in a time, you cry. Oh, I will find me sit down, but we will not do pay so because I now will determine cramming pet. Yeah, I will not deal with me because I am alive as a media, me person me yen. And until I was here, tea once to say, Abrabono, yes, ya tea or more, ya can't, but yes, she had the film say, Abrabono be more and bomber. It's what we set a goal, make a plan, take a decision for your life. No, sir, dear me and me and Cassano, a 2-year mamma. Okay, say, I make on moya maniswa me ko blame obi ana honor the blame games bia anyhow it is set a goal na make sure so abrabo na obo no okay I know what you would am me fa kwanya isu na me wish you happy birthday but let me say this under 30 seconds say wo your ba na wa ma wadwene no anya adwuma wo nipadua no ebre eno anu no me mfa ne se so obi anware wo a wo mo bra na wo anya kunu a wo mo bra ma wan so abusuafo maame o wo nso enya wo so mfaso ana eya kwa se obi ani dani kunu so ena menimi kunu ena mene na bra ye na wan kasa so bra nya den obi a kira de se de be ye ni wan kasa so bra nya den ohima hey, watch radia ne dia be yon wade want me amobra bia mfrim obi ye nurse ni want me angada anything one na mo wako school o ma me wo won wonim say enye bia wo so be bobra pa bia be hwabusia eti monya seda manida mema japade so ena me kuru na me na si dan ena me na braye stars asini bi na wonso si bi. Why? Ye bibi kakra for your own self. Because you be na be wiase be ware, you be na nya ware pa. Enyo bia na timi nya de ye. Eti wo your ba build wo ho mesre wo. Na bia na wanya kunu no beto asase si da wo no bedi wo de no. Ti hwe yie. Ena wo di wa wo da Frankies ye nkwe.
Me wish you happy birthday. Birthday di kan Ekwama Beatrice Akosua Papa B. We are posting ba ewo Fumesha police station. If you are wuni abema reach ho, was saying wish you happy birthday. Nyankopon shout. Na onye ukesi epa. Sansu na constable Anastasia Nyako. O Mankesim police station. Every Montana wo GH Radio 1. Ewo Kumasi was saying wish you happy and a post for me no and a mudimu birthday and wish you happy birthday pa no my main for way diasporans no yeah Ghana for yeah we are to kotena just say more UK Holland any Ghana for more UK no mafia no party afibia moye no afidie no so eba so 18th July 2026 I was Stockport Road, alongside M12 4NN. Pacho way, I have a address nam the amount. 481 Stockport Road, unim he. 481 Stockport Road, alongside M12 4NN. Ekuo penyini Mr. Ajenim. Wase minkanchire mu nyina se yenhia no na pepepe yehia na ye party no yaye sa enso ena okay, wait there, Medin Juma. Enti, ye nuanom amuwo London, ya muwo Holland, ne Ghana for amuwo UK, no, mafe ano party no. Na Ghana for nyina na yehye mesrew wo ba fa Ghana fa de African work ente bibia Mr. Jenim se wo hwe mu nyina nim kwan next year menem na ebeye party no fe da mose madaje amode ne yen atena chena nso ebeye da foforo na yede abremo na emom no ye wadwatonde no ewo ho ne nkaibo kakra ai enti eti yento de tona yenko yenye na afi yemekra na yenko kra everything. Mars are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember,
Your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters.